There's a race that I must run. There are victories to be won. Give me power every hour to be true. Lord Jesus, there's a race that I must run. What about you? There are victories to be won. Lord, give me power every hour to be true. Let's all sing amen, amen, amen. Jesus, amen. Lord, amen. Lord, amen. Give me power every hour to be true. Sing amen, amen, amen. Lord, amen. Lord, amen. Lord, amen. Give me power every hour to be true. Give me power every hour to be true. One more time, give me power every hour to be true. Hallelujah. Praise the Lord. Kore mo kata-kata golunga. Hallelujah. Tamai maufatapu ya tukia Fiona honga we. Pege ki ngata pe ho malu i ho maufonua nusila kate ki malu i ho maukakaitonga. I fonua kotoa pe Australia Amerika pe ki tongani. Mau kaufataha lere moe pue. Ko tofa yo mau ao. Si obe kia si so. Koi kamata anga. Moe ngata anga e mautui. Ia sisu kaisi. There's a race. Maybe you're go hello. Hallelujah. Oh, there's a race that I must run. There are victories to be won. Give me power every hour to be true. There's a race. All right.
Hallelujah. Glory be to God. Glory be to God. Hallelujah. Kia ora. Welcome to Aotearoa, the land of the great champion All Blacks team. Jesus is alive in my heart. Jesus is alive in my soul. Every step I take, every move I make, I know Jesus is alive in me. Jesus is alive in my heart. Jesus is alive in my heart. Tell your neighbor, Jesus is alive in my soul. Every step I take, every move I make, I know Jesus is alive in me. I don't know, I don't care what the world may say or do. All I know is that the Savior of my Lord is alive and He raises me. I don't know, no, I don't care what the world may say or do. All I know is that the Savior of my Lord is alive and He raises me. Jesus is alive. Jesus is alive in my heart. What about you tonight? Jesus is alive in my soul. He's alive in my soul. Every step I take, every move I make, I know Jesus is alive in me. Jesus is alive in my heart. Jesus is alive in my heart. Yes, He's alive in my soul. Jesus is alive in my soul. Every step I take, every move I make, I know Jesus is alive in me. I don't know, I don't care what the world may say or do.
Oh Lord God, hallelujah. 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 Glory, glory. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Father, I mean, the false second you. I'll for all when. Of him, at the mind, we took a lot of fall with the holiday. Hallelujah, 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 hallelujah. Oh Lord, Monitaria. I'm hungry.
Hallelujah. 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 Jesus, hallelujah. Jesus. Hallelujah. Oh Lord. Hey, he's
Jesus. Hallelujah. Makayo kuofi ano ngata anga me akotobe. Ubes hova ke mola laka o whakapotopoto. Ke tau mo poto ka uana hange koe vare. E ko shova na ne ui be whama ui koe. O kune ato e poto fofo mau hau mei o lunga. Koi ke uana ke mata valea e whanau. Mo tu ha ke hola. Hola ke monga ke mo iai. Ona mo malo lo. Ye toka lelei. O be shoma tu ki alunga. Tu peia e fo e angahala. Pea eva he maunioni e otua. He koe atua maunioni ia. O be shoma ring moto e a koe ni. Hallelujah. Blessed Lord. Hallelujah, hallelujah. 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 Praise God. Glory, glory. Malo pita lululu kia tohe ma, kia tohe matau. Kia tau dukila. Ulea mai o tua ngani kau tolu. Tau fie mao leo whakapalo fita hea hon. Prophetic word. Me whakila le hoa peni. Tea ki nuunu mai tau paanga si ki ne whai e tanaki e tau ngai mea au whai pō koe ni. O ki ai ki polo karama makehe e whai. Tau whamalo ki o tua ke programa makehe koe ia. Kua whakataha pēa mo hiwa whamanate pō koe ni. Ki hena whai whikau anai ka i polo. I programa makehe pēa ne loto ke whakahoko mai ki tau tolu ki mua. Ke hoko te pō koe ni. E ai ngai programa makehe hoko e pōni. Taona ke ofo koe. Hallelujah. Koe o tua whakaofo. O kai koe o tua ia o tau i whakatamapua. Pau kai koe o tua ai whakauau whakalotu. Koe o tua ia lau marie.
Spirit. Hallelujah. Kore ka whewhekau nei ka aipolo. Kere ngataku mai hoko ni. Hoko ata ki proklama ni loto ke whahoko matau tolu i e pōni. Tau pos masi Sister anai ka aipolo. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. O kongo maupe ki o loto ko tanga kwa nehu ki sio maupe ki ana. Ko higa mahino ki ateau neongo ave e otua hono huspaniti. Tau shatu pe ke ne ki mo he mea ne mo uya ki ko whakaului lau maari e. Po ko e talanga kwa ka ana hau ke ta nofo tanga ana ikai ko whakawhe. Kai ngau whima e ka kai pehe ia. Ia pre anga do Sister Ana ke ke hukatu. Amen, hallelujah. Ko rea te ke whanau ke mo ka taki mai ki heni, ke tau ki tuu he, ke whai tau ki polo kalama. Laptop. Loto ngā e hau e whanau. Hallelujah, whakawhetai ke he eiki. Ko mea ko ofa he Pentecosti, ko ene wei mo ne ngā ue hato lau maari e. Te hau mei api mo ngahi mea ke he. Hei ilo koe, ko pau kai whaki, whato e loto mamahi. Ko ngā ue lau maari ma ane oni, oku vela, pe oku fia, oku ikuna. Hallelujah! Ko sisuia, ko whaamu mai nai hene kau hiwa a mautorupe ila he kau nusila. Ai lele mo e afi. Ko mea ai au kou kei mo ui ai mo ikuna ai, ko lele mo e afi. Ka koe nu whahako mahe whanau ke ai e mau polo kalama. Ka toki ai ak tau whengata nu usila ke nau ilo e fo hiwa ko ia. E lele mo e afi. Whakawhetai ke he eiki. Ko mea whakawhi e fia, ko whakataha e kau Pentecosti. O ko ofa au he Pentecosti, ko hi ko lau maare maa oni oni. He ko ia te tau ikuna ai, ko ia te tau maalohi ai. O ku ngau e hek tangata i loto. He ofa ki a sisu. Hallelujah. Amen. Ko e po e ni ana e whakafoki whabe. Ko i polo kalam ko, malo au pito sami. Ai o mai ke mau kaua nuku alofa i Nusila. Pea ko au ia, Nusila, Amerika, Australia. Tapa ko toa pe. He mai mate aki ai mo ofa ai. Hallelujah. Ko vea ane pa mo e whanau. Kai ke lava mai. Ko e ki whamiri ani. Pea ko ai mo toko taha ui Amerika ko e lahi ai a Steveni. O mau mai ke mau tu ke whai e ki polo kalama. Ko hinga ku ui e whanau. Te kai ke malo nei ki mu ape hanga he tangata eiki puke mo i ai polo ta e fo isia kare fo poto mo sio ki he hopo ki loto o to hopo ki tua lele ai ke au ke he ikuna o fe ta ki he eiki pe ko nga ko ne fa na ko ni ko pa e hopo ia ki loto pure au he me ko to ape tu ke he pe mari na pure ai o fe ta ki he eiki ko kore ki he taki ko e ke Palestine ko ia o Nusila tu mai mo ko a whaka o si eni pe ko kure a whaka o si pe eni e ka bana kai mo ia puka mo i pikini ma pe he tawhaaki o fi pe he a kotoa mo taimi kotoa pe ko ku kore ki tu mai mo ki whainga maari ko ni ke whai ha whaka malo whaka whetai ki he eiki ka ke ai ke utangi he ko fia pe ko vela hu tangata i loto whaka malo atu ke ngai ofa kotoa pe na e whai ke he whai whekau. Peka ke ngatai, o koutou whakamalo whoki, kai ngata pe he whai whekau, ka toi a umai ki a te au pia mo e whanau hono kotoa. Whamalo at ke kau Palestini, o Tonga, o Tongan, he nau hanga o mai ai mea ofa. Whakawhetai ke eiki, ko whakamanatu ai o peo o puke mo ui. Where a whakamanatu. Mausi asi, kau whai whekau o Tongani, komiti ko ia Tongani, ai ngahi omi e hei mea whakamanatu o puke mo ui ai polo. Whakawhetai ki he eiki. Pea kou hau ke utu he pōko ni, ke whakahoko atu ai whakamalo ke tō taha ko toa pe. Ai kau konferenisi, kai lawa ke uhanga au whakaiki iki. Kau ai pe a kau me a koi olunga. Ko tō taha ko toa pe, ka inga lotu, siasi, kau ngā maheni, whakamalo atu ho mo ofa, ia puke mo ui, pia lawe ai ki mau tolu. Hallelujah. Whakawhetai ki he eiki. Kau talangi ki he whanau, ke tau pō whakaosien, ko osi wahe whoki ai fuholoni. Mo wakai mai ke ki fo i siti ko ni, ka takpeo ki hulu hake na asmai a puke mo ui.
Ko ki fo isi ti ko ni helanga ko ni kamata holo. Pe ko fia mo fa feta ya ke eiki. Tala mai e fo la le fratata wa he watol vesu watolu. Frata mai e mo oni pa anda te frata watu. Iyo si su e ko mo oni. Os frata mai au pa puke e ka te frata watu. Ai poto ai ako naki ai fa kau. Hallelujah. Kau konferenisi tau foki at mo ves fo la ko ia. Kono hoko, o koe e ves fola ko whi mai I he pōko ini. Nau tangi mamahi, kai ke whi maa vai, pia mo hoa anga lelei. Koe whai whi kau anga lelei, koe tamai ofa, koe tō taha ko tope, kai ke whi maa vai au. Temi kona sio mai ka au whaka ospera pene hiki atu. Kai laki aka sisu, o mai a mo ui heu tika ke uto e ke whi maa vai au mo uia. Ka ke, kou lea whakataha mo fola, tohi whakahaa, pero vahe taha wha, ves taha tolu. Whanongo ki he leo, me he langi. Tohi, o ku monu ia talu me heni, ai au pekia I he eiki. Pe aku awe he laumare ma oni, ai tō taha ko ia, ke malolo me ne ngāwe, pe ai mui e ne ngāwe ia te ia. Pawhe tai ke eiki. Ko me neu fie ai, pe wongo I fie maari ai. Ka e kau konferenisi. Mei alu whakataha pe au mo ui. Pako, haka pehe pong langa haku loto he ofa ki ai. Ko hai e tae ofa. Whai whikau anga lelei, fo I huspani ti whakau fo ofa mo anga lelei. Ofa mo on tahan tatau. Ko haka pehe urea mai fola. Toa si o ne wahi taha wha, ves taha ono. O ko kore, ki he tamai, ke tuhi fo e whakawhie mare e taha. Pe no fo ia mo koe o tae ngata. Hallelujah. Ko mo ui anga ia, ko hau anga ia, ko ikuna anga ia, ta ko ke taimpe ke ufononga mo whai anga ue. Ka konferenis, lango mo ui e nia ta hanta tau. I he ngaue a eiki, pe ako kei puke ngaue ko ia eiki. Ko ni whatokanga mai hoku kau kawe me mui, ka aia e maupolo ka lama, he ku loa, e fia he talanoa ka mo ui. Ko e pōni, ko mau whakau, pe moi whanau, pe mo ki ofefine pe mei muri, ko la tai, tau tai. Ke mau whai hatuku mo ui, mo whakamanatu, o puke mo ui ai polo. Pako ia I kau konferenisi, ko inasi o mau tolu ko o si wahe mai he kau palestini. Ko kore atu ki a Newton ko palestini a mau tolu. O koe ahi ho mau inasi ke he holo. Pako e pe mo inasi ngahi whonua. Pe au mau whakau ke whoaki, ai paanga ko ia a Tongatapu ni katoa, a katoa a Tongani, ko e tuku mo ui ia, pako whamanatu a puke mo ui ai polo, I he pōko ni ki he totongi o e holo. Pako mea ia o mau mai o ki polo kalama nou he ni, ka inga konferenisi, mau ofa lahi atka te mau tolu. Fie mau ai lotu, fie mau ho mau poupou, mau tolu. Mau kei tuu karikari, ke mui pe puke pe a lele, sa ia au he fo hiva goni ai kau nuu sila. Lele mo whakapue, fo whetai ke eki, o kou kai ke tari au ke pe maha taha kou motua. He oku au kei lango mo ui, he lele ko ia he ngā ue a eki. Fo whetai ke eki, alu koe puke mo ui o tari mei langi, te u kei lele au heni, ke ui ke mau mo pare, mo kalauni o whaatu. Kore atu ka Newton, ke ne kātak mai, ke o atu ai whaaki ko ia, ke totongi tau holo a tonga katoa. Amen. Puke mai ka. Ko tō whiwhia e whenga maari o e pōni. Sista Anaika, kau maa whawhikau Steveni, toi ngai whanau. Ana mo ui. Whawhonga ia to e komiti, pia pehe ki he kainga tonga mo e World Tongan, whekawaki pia mo holo koe ni e whakamalo loto hounga mo oni,
whawhetai lahi o mau lau maari e ke otua ko hui koe ofa ko mau whai o mau tuku mo ui he pō koe ni ke whaki mai e panga ni mawhe koe ni ke koe nasi a tonga ni ke tāpuni aki whatawange pe ke tāpui kina ki mau tolu e otua i he pō koe ni mahalo au pito. Tau te paspas ke lere yange. Makonga wahi o tau holo. Tau whawhetai, tau te teupe ngai whanua ki tau whaosi. O tau holo hangi e koe o tau hanga ki ai. Ko ana mo ui foki. Pea mo viri o sia. Pea mo motua konu whaha atu. Ko ula komiti e ia anu alofa no whaawa whale lotu i tahi wa no walo. Ko ki mautolu e fuafua komiti e. Nā Palestini ai, pa sekretaria a viri, pe tau i paanga a ana mo ui. What a blessing sio ke kakaya o atua. Ngoi le mona pito ana kei tala vou apito ana ia. Praise the Lord. Pea o kei tala vou apito ia. E hini pe koe ave hekia mo ui po te wara te alanga vilta mai vili ko te ave hekia a maumea. Pea kou whango wende ave a whea mere. Mohe a hake ke sio mai pe mere, mohe a hake sio mai pe. Mo lotu ke lahi ka inga. Hallelujah. Kake, ta hoka ta me ta. Praise the Lord. Whai maari e ko ni ko koreat ka ting nau tolu e kau asa ke nau nun mai ke tāna ke tau ngahi mea ofa. Ia be ki pot folofola tohi ulak tuilo tonga nau teu ke nau nun mai ki muan ke tāna ke tau ngahi mea ofa. Asi e vahe no tā whitu ulak e ngahi tui kuia hatala noa ki ha. Se vaniti ai o tua ko tangata palo fita na ne kore mea kai ki hawhine mutu au i tau. Talange he fine motua koe koko koe ne va fefie ke ma ume ai ha va fefie ke utafu afi haka e keke pe a koe makai fraosi pe ia pe mo e matama pe a matoki mate hina to e honge fonua. Talange he palofita alu o fai me a koe ia ko hori kai holoto fai haka keke ka ko koreat uluaki hakanga moho koia o mia maku ke ukai e au. Pea koe hakanga koe a hono ua, tuku keke mo ui ai koe, pea moho o tama. Koe toki ospetalange he fine mo tua ui tou, koe ku ki mei maho a, hange pe ha falukunga maho a e taha i he nima. Mo tolu o ku maheni he haka keke. Koe hakanga e fiha e lava haka aki, ai falukunga mahua ai taha, hakanga pe taha. Nai mahino ki e whewhine ui tou, o ku mo ui, ai o tua, koia, o toko taha koia, o ku kore mea kai kia teia. Me kui kai kia masiva e o tua, ke ne whakatopono e whiemau e ne se vaniti. Kau whimau he o tua ke tāpua ki, ai mo ui, o amanaki, ke ngata ene tui i he mo win. Pena mahino ki whewhine ui tau koe ni, koe ne oatu pe haka ngaulua ki koe ku hala aia. Ka ihe ne tui mo e ne whalala ki he o tua, nā ne talange teu whai ia. Pea ne haka i he ilo pau koe osi o singa e ulua ki. Ka koe uhinga e palofita.
tuku mai, ai mea koia ko ke mau, ke mau inasi me ai pe koe otua, fuakia ke he otua, pe tukuange ai ke hono wa ke hanga he otua, o whakawhonu atu ia kia te koe, ke mo ui ai koe, pe mo whakamiri, koe ke taka pas whakalangilangi ai. Mahalo pēnā o ku tuu, ho pēsi he tunga whakatu tāmake pon. Hange ko whiwhine ko ni ka ko whiw whakaloto lahi i koe. Ha mea ku pau holo tō ke fuaki. Fuaki ki heo tua, ka kui kai ko ha tangata. Ka tak whamore more koe ke mau masiva. Ka tak whamore more, koe ai taimi lahi o ku ngāwe mai whiri he tapa ke koe whaatānaki mea o wha. Mahino whia mau he kau whai whekau hapa anga ke lahi ange. More ke mamao. Tau whai talango fua, ki ngāwe o tua. Pea ke tui mo whalala ki he o tua. Nā koe ki se ni te whaka o siia. Kai tuange ke ahi ai. Mo whakalahi ai ho tui pe mo ho whalala. Ke lava ke whake poni ke tāpu kina ko he o tua. Malo betu. O tonga o tāna ki mai tai mine tau. Ai mea au wha, koe lelei taho ki whai ki o tua pōkeni. Tāpua ki e te koe. Praise the Lord. O hiwa tāka tā mea. O tonga o te my children of the kingdom. Lord, in the morning, I will sing to you. Lift my voice above those that hold me down. As I sing to you, Lord, please fill me with power to live my life for you. Lord, Lord, in the morning, Lord, in the morning, I will sing to you. I will sing to you. My voice above Lift my those voice that from hold the me dust that hold me down. as I sing to you. As I sing to you, Lord, please fill me with power to with power to live my life for you. Yehovah, Jehovah, Hallelujah! Hiki me huapa! Hiwa pe! Oi au ne whai whakataua tai nā! Wow! Kanako o ki tatari pe children of kingdom ko matu hake nako ngai time whakamanatu en. Na hiwai, ai hiwa toloa ane nai ano whakamanatu. Si tu mai e whinegi ui tōmu ne whanau na whai whakamanatu whakafofa. Au kia e whanau atere no whai whakamanatu. Ko ware whanau ngohake ki ane nai. Na koe ki ulota ki whalaka mea i. Koe whungamana mo ui. Vele ngia pē. Ai o hai. Mo whamore more pē kai ko hato e laulanu. O moko pē whungamana mo uia he taimi katoa. Pea ko whamala atu e kau waka. Ko hi ko waka whoka tangata mana ko lahi apitoi a puke mo ui ilo e au. Taule kamata ua tongan mo iai mau pia whai kau waka. Ta ko whamala lahi ki he otua. Anengo ia neki whakahoko mai e hanga e koisi tuku pe ko kau tangata e whunga mana mo ui o whai aki whakamanatu. Pe ui a eria si tamai eiki ne more ene mo ui ka nai o whai he kolisi pa ka tamai eiki ne mo ui ke eiki ko whoha e tau whai te kau
Pe ko tu belo tonga tano ko ni ko vave ki na humai. Pe au ko mebe ko e po ko ni ka ke no tavala kula ke tui. Ko hi ko ke manatu be. Na ha ta hine ko ko fa fo va tama ko. You know, praise the Lord. Pe alere ya eki. Ko ya I te tuanga lewa ki kau a ke tingna tolo as kit ko ni ke hiva fa manatu te na fa yo. Felave I be mo tau ko ni ko situku I ko ristonga. Pea kuna fa o hiva ki ai pe ngau ki ai lotong o yak te mai children of the kingdom straight away after this children of the kingdom hallelujah fe mo tolu fe tu mo iai te ure vai dai mi Behold, he comes, riding on the clouds, shining like the sun. At the trumpet call, yes, yes, it's the year of Jubilee. Hey, out of Zion's hill, salvation. Come on, put your hands together. These are the days of Elijah, declaring the word of the Lord. And these are the days of your servant Moses, righteousness being restored. And though these are days of great trial, of famine and darkness and sword, still we are the voice in the desert, crying, prepare ye the way of the Lord. Behold, he comes, hey, riding on the cloud, yeah, shining like the sun. At the trumpet call, lift your voice, it's the year of Jubilee, and out of Zion's hill, salvation will And these are the days of Ezekiel, the dry bones becoming as flesh. And these are the days of your servant David, rebuilding a temple of praise. And these are the days of the harvest, yes, Lord. The fields are as white in your world. And we are the laborers in your vineyard, declaring the word of the Lord. Behold, he comes, hey, here he comes, shining like the sun.
Come on, declare it tonight, everybody. Sing it. Nobody. Not Buddha, not Muhammad, but Jesus. There's no God. Yeah, there's no God like Jehovah. 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 Praise the Lord. Wosi lewe tau ngai programa whamana tu e pōko ni, o ngā taitari whiawhia pēki mautolu, motolu ko hi ko leu ko pōwha o sieni. Ka tangata malanga e pōko ni, ka tangata short, sweet and fire. And I believe koe whanau ko ni na whakahoko ia e solo koe whanau ho foa. Pe ia pe mo whanau ai me mataika. Pe kwange u whakalanga mana tu, ke motu a fuhu koi ho foa nai alo mali ki mataika. Motu a nai kai toa whitu e ne hanga haha. Daim nei mari e ki mataika, fo ia i pe fuhu kotoa. Pe u tau whakaweta i pe ofa u kai kokoi u mauria kai pe matoka solo. O ia i e pōkoi ni, koe kāinga e koe ni koe whanau mei, ko foa mo whanau mei mataika. Ko ui ki nau tolu ko children of the kingdom. Mi mei koe toko si e nia he waua ki nau tolu e nau oswalere, a pokalama koe ni inu sila i he mau. Ngā we, pe a tonga nau ki whai whikau nau hanga o reisea ki nau tolu e tau, hongo fulu whai lalo. Ko iu lahi pia toka ngai a ngai pokalama ki tau ki olu ngā. Ka ko tui au koe ka haweni i e ngā we o tua. Testify, make it crystal clear. See, I've been picked out to be picked on. Talked about out my friend's mouth. I've been beat down till he turned my life around. Seems like I always fall short of being worthy. I ain't good enough, but he still loves me. I ain't no superstar. Spotlight ain't shining on me. No. 'Cause I ain't good enough, but he still loves me. That's me. I used to wake up some days and wish I stayed asleep. 'Cause
I went to bed on top of the world. Today the world's on top of me. Now everybody's got opinions. They ain't fitting my position. That it breaks my heart when I hear what they have to say about me. What they say about you. I always fall short. Being worthy. Lord, I ain't worthy. 'Cause I ain't good enough. But you still love me. I ain't no superstar. I ain't no superstar. I wanna be for you. 'Cause I ain't good enough. But you still love me. I'm not perfect. Yes, I do. Yes, I do. I'm trying my best. Trying my best. Good enough. No, no. Sometimes I succeed. I don't succeed. I ain't good enough. This ain't good enough. But you love me. If you ain't worthy, just raise your hands and let me know that you understand. That we are all so blessed to be loved, loved. Stand for him or fall for anything. 'Cause through his eyes we all look the same. What will we do without Seems like we always fall short of being worthy. We're not worthy. 'Cause I ain't good enough. I ain't good But he enough. still loves I ain't good me. enough. I ain't no superstar. I ain't no superstar, but I wanna be for you, Lord. 'Cause I ain't good enough. Oh, But you still love me. I'm not perfect, no, no, no. Yes, I do wrong, trying my best. I ain't good enough. Just by the I don't succeed, baby. I ain't good enough. Good enough, but y'all sing with me. If you understand the same with me. Oh, the Lord's been so good to me. You get shunned by the world. I ain't good enough, but the Lord still loves me. No. Raise your hands if you understand how He blesses you, 'cause He blessed me too. Even though I ain't worthy, you ain't worthy. He's there for you. No matter what I do, I ain't good enough, but the Lord still loves me. Amen. Praise the Lord. Tau whawhetai lahi ki o tau koe ni keke wholoa. Pea o kou whiawhia lahi apito ki whakaoka te pea koe na kuhanga toka ngai ka koe whikau ki na whau ki mua. Tahe me whakarata mo no mo mea I mua ka o taula eiki. Si haa leo I mo mea ki na unofo e mo unofo mawawa he mo tō koe kai whakataha ki tau tolu katoa. Tau fellowship pa tau tolu ka whikau ki tau frontline. Tau te ki tau tolu ki ngau e o tua. Wawa ki te toi whau ki mai. Tuanga ke sekretaria se sige ne hoko ato e proklama koeni. Pai tainde ne uia I o whakawhiloa ki tau tolo e kau whaiwhikau mo ngai whitu tau taha pia ke tū tata mai pe ki mua ko I ke te teu e tau hiwa e a koeni. Whawhetai ki. Amen. Whawhetai ki. Man, lelea Sihova. Lelea Sihova. Mauai pe. Whiwheke tau whaia pas ke ki. Amen. Ka tua lelea e o tua tau hiki ai. Pe o tau tui o pana kai lelea e o tua. E ka ki tau au sia ai whiawhi koeni. Pe o tau whamaro lahi ai ki he o tua. Ki mo ke whakaukat ki mautolu whawhonga atua e whamalo. Whawhonga e atua e whamalo pe minu sila. Ke he kau presidente ngai whanua ka tau pe. Ta tari whaosi ki tau tolu ke whiau ianga whaosi o e tau konferenisi o wa whetahaua. Whawhetai ki e ki. Ata whakamalo lo ta honga au pito whawhikau ni toni. Pe peke kau whawhikau ko tau pe tongani ko tau hosi e tau konferenisi. Pe peke tali rei ki mautolu ki o tau whonuani. Pe au tau whiawhia I whakaosinga tau konferenisi ko ni. Ko hia ko whilau lau o mou whai. Pe peke tau whai pas ki e ki.
Pe foke taitari fia faas ke te tau tole whawhikau. Presidente Hawaii whawhikau Flimone Mau, pe peke kau whawhikau pe Amerika, ko nau lava mai ke tau whioi faas i e pō koeni. Amen. Pe taitari fia lota maa whana, whawhikau Australia, Saunolohea, pe peke kau whawhikau, ko nau lava faas mai ke whioi faas e whiawhikoni, pe peke tau whaia paspas ke eiki. Praise the Lord. Pe peke kau kainga fisi, pe kau ahi ko tau peo nau lava mai he whiawhikoni, ke whioi faas e akoni, whaawa te ofalahi ke te mautolu, taitari fia ke mautolu, e huafa hotau e ko sisu kalaisi. Whawhirai ki e ki. Whakauna ke o e pōkoni ke whahoko ke te mautolu, ai maungau e koe i Nusila, pe ko lau ko tāpuaki ke te kautolu i he whiawhikoni, ke whahoko ki te kautolu, o ku waifoke whiawhia i he whiwhini, o tau kau whakatahaeni, pa mo e kau whaiwhikau, pa me he ngau e koe a kai Pentekosi, ai au nau ngau e malamalu ki ke sase kau papalangi, pe tok whahoko ki tautolu naiangi e Palestini, whawhirai ki e ki, ko whampe ke ngata pe whatongia e pōkoni ono whakahako atu kina tole kau ngāue i he te whaki koia ai Tongan Assemblies of God in New Zealand whawhetai ki eiki ai ku whalere i he ngāue e te whakoni e maramalu e kōsirio koia kai tonga i he whiawhikoni pe mau whiawhia ke mau lava mai whawhetai ki eiki i he whiawhikoni ki tau kau whakataha i he conference tāpuaki o tau koini pe tau whakamalo lahi ai ki he otua. I he kōsirio korine kamata e tau ene tolu en pak maulere mai o ki loa ia ko Tongan Assemblies of God in New Zealand. About te kumau hangahi whaikik pe meai, pe alu ke website i o tu i te lahi e ngahi whamatala te ke mau pe meai. Ka koe komiti eni ai a po koe kōsirio kai tonga o nau whalere Tongan Assemblies of God in New Zealand. Ai o kore pe ke te motolu ke guiat ke te tau tolu, mo kātaki mai, ki mua ke pe ka hirian ko ia e whakahoko e tau hiwa i he whiawhini. Ko Palestini, Reverend Samson Renati, pa pehe ki Amere Renati, fe tau whaia paspas ki eiki, ta tarki naua i a koeni. Praise the Lord. Amen. Amen. Ko toko nipu ko assistant ki ai, Reverend Lolomana i a siare, pa pehe ki ono hoa aloisi a siare. Amen. Ko e sekretari fugen whakahoa ki te tautolu, koe ke lava mai hoa, ki toko lahi e whanau, peo ki tukat pēa i Nusila. Whewe ki tau whaia paspas ki e ki. Amen. Praise the Lord. Ko e tau pāngau si, whai whikau pentani manoa, pe pēki ono hoa kulaia manoa. Whewe ki tau whaia paspas ki e ki. Praise the Lord. Ko tāpuaki koe monu, pe mehe e ki e ngāwe whatam, kau tangata koeni, pa mo iau sia, pa mo uia ai o toa o whai ke te kinau tolu. I ngawe koe ai Tongan Assemblies of God in New Zealand, o mau waiwaha ia ki he whahinga, pe koe waiwaha e tolu, ai a koe ngahi wahenga koe ia, koe Southern Region, ai a koe tawhaki ia ki he Saute, pe koe tawhako ia o tokanga ia e tokontaki, whai whikau lolo mana ia siare, ai a koe e siasi Oamaru, o ku whaiwhikau ai whaiwhikau Samuela, pe pehe ki ono hoa Taiana Finau, koe kena lava mai i he whiawhikoni, ka koe siasi i Oamaru, koe te lava ki Oamaru, pe ke lava ke siasi ko ia. Ko siasi taha i Saute, ko Espeton, ai au whaiwhikau mawai, pe pehe ki a Karisi Kirikiti. Koe kena lava mai pe pukinaua, pe moi kainga lotu i he whakatahaanga koe ni. Taununu mai ai ke huanga ko ia ki he South Island, o koe e siasi taha i Blenheim, o iloa e siasi ko ia koe True Wine Christian Center, o hene whaiwhikau, sione tiweti, te wheketau whaia paspaski e ki. Praise the Lord. Amen. I tokanga koe ne tokontaki ki he ngahi ngaue koe i he Saute, o ku kaue whok pa me ongo siasi e ua, pa me home mission e ua, pa me Okalani, ai ko home mission e taha o whakalere i Christchurch, ai au tokanga i peia e tokontaki, Presteni, pa pe foki, ki he home mission e taha ko Waiuku, ai aku hene ai whaiwhikau, le pone ki walu, pa mo kainga mei Waiuku mo karaki mai. Ko siasi whoki a Revival Center, Tongan Revival Center, ai a whaiwhikau pe ai, ai tokon Presteni, pe pehe ki ono hoa. I kai ngata ai o ku kau ai kulupu ko ni whoki, pe mo e siasi taha i Manurewa, o ku iloia ko i Manurewa Revival Center, o ku hene whaiwhikau lolohea, pe pehe ki anasila whanunu, pe pehe ki tau whaia paspas ki. Amen. Amen. Ko ngai siasia, o ku tokanga i he tokon Presteni, pe ko e Southern Region.
Ko e ngai siasi kulupono hoko o foki ko ia ko toka ngai. Io kataki e siasi ko ba me Revival Center mo kataki o kau mai ki he whaiwhekau ba mono hoa. Ui et pēo pau ke i heni o ke kainga lotu ke pōpō ke ngai siasi ko ia mo kataki o kau whakataha pai i he whiawhikoni. I he wahenga ko ia o e wahenga uringa toni ai e ko awia ko tokonga e te whako ia. O kulava mai e whaiwhekau o siasi ai nai o ilo The Cross Christian Center. Hena e whaiwhekau Paul pehe ki ono hoa mata tangata o la kepa. Amen. Praise the Lord. Ko e siasi levini ai e ko au ko whaiwhekau ai pe mo hoa ai aku o kui heni ai ke whawhonga ai siasi ko ia. Ko siasi hoko atu ki ai ko siasi Palmerston North ai aku ia ko Sunrise of Faithfulness. Whaiwhekau sione pe pehe ki a taina po oi ka kena lava mai i he whakatahanga ko ni ka taha e tau ngahi siasi ko ia Palmerston North o pau te ke lava atu ki ai. Ko siasi taha i Hemiritoni ai ko whaiwhekau ka vauhi pe pehe ki a taia moni tui pulotu ka kena lava mai ka kuhene whakafonga ka taha e ngai whaiwhekau na tau whanofo atu Robert Prescott o pau kena Robert Prescotti ka daki o makai mai ka daki mai ki moani. Praise the Lord. Taha ne tangata tupu ake akto i tapu heni ka ku tokoni a pena whanofo e ka whaiwhekau e siasi ko ia Hemiritoni Robert Prescott. Ai ko wahenga uringa toni ia ai ko tokanga i te whaaki ko ia e tolahenga hei kainga lotu ma ka whaiwhekau ka kena ulava mai ka ku ate o whalahi ki te mautolu ka taipi te maulavang ke wahenga uringa toni mau whiawhia ke taritari whiawhia ke mautolu ke tau whiohi i he eiki. I okalani o wahe ke wahenga ua ai ko okalani o kuai e Western Region ai o tokanga ia e he tahipaanga o i CSC ai ku iai whaiwhekau Pentani manoa pe monohoa o ku kau mai foki i ahoni taha kau mapepa me iai pe mo reota nau whahu whiwheke tau whaia paspas ke ki reota ka mai kainga ko ia pe me House of Praise o lava mai. Amen. O toka ngā i he whaiwhekau ni pe mo siase taha o kui ko Church on the Rock ko siase ko ni o kui kai ki hene whaiwhekau ko Newtoni Paongo ka kui heni a hono hoa ko Mona Lisa Paongo ma kainga lot ko ta peu lava mai me Church on the Rock mo ka daki ake ki mua. Praise the Lord. Ko e sias whakaosi o toka ngā i he tauhipanga o i CSC ko siasi o tu i Messi pe kui ko Messi Revival Center ai e whaiwhekau ai a saia pe pehe ki a nanuola sinsa ka wai kena lava mai i whakataanga ko ia o i aha koe ni. Ko e wahenga whakaosi o i ngaui o Kalani pe ko South Auckland Region ai e ko e wahenga i o toka ngā i he Palestini ai e ko ngai siasia ni o kukau ki ai ko Auckland Tongan Assemblies of God whaiwhekau ai a Lasoni Lawrence Lasoni pe mo mela i are nati whaia paspas ki e ki tokon whaiwhekau foki, whaiwhekau nau whahu, pe peka naioka tapu elu mau lava mai i he whiawhiko ni. Wai kau mau pepe whaiwhekau, mau kataka ki ai, kau whakatape mo ki nau tolu i ako ni. Sister to Bo Isaiah, pe peka ring nau tolu lava mai me Auckland Tongan Assemblies of God i he wahenga o South Auckland. Praise the Lord. I kanga tai fok nau toka ngai pa mo siase taha kui koi Upper Room Tongan Assemblies of God whaiwhekau ai e whaiwhekau lofa pa peheka kalorina whaiva e veke tau whaia paspas ki e ki taritari ake o whaiwhekau na lava mai he whiwhini veke lava mai e CSC o lauga tāpua ki tau kau whakataha i he whiawhiko ni o sias whakaosi mau lava mai e whiawhiko ni Mount Carmel Tongan Assemblies of God whaiwhekau ai e whaiwhekau Nigireti Halarilo e lava mai he whiawhikoeni e toki ui he iki hono hoa i ngai mahina ko hiria nge lorisi o koutui une kau whakataha mok tau tolu i he whiawhikoeni pe au tau whakawheta ilahi ai ki he iki ma pena kua whema uwiri te kua atua he Palestini anai ange a koe ngai siasieni o mau whiawhia ke mau kau whakataha mai i he Tongan Assemblies of God in New Zealand pe kua whamalo pe au tau whakawheta ilahi ai ki he iki se tahani mo home mission e ua
Tau whamalo lahi ai ki he otua. Malo bit. Koe kawenga ia ko ange ke tau ka kai nusila. No o maupe mooni. Uraki lisi a teunga tau ai tangata e otua. Kainga o te toanga koe pite ke kau mua taha. Tokanga be koe ke mooni. Right? E ko mooni e kai tanu ia taha. Fifela loto ke ulatari tau ngai kainga ko ia me ngai siasi papalangi ko fifia ko hi ko tata ko ni to kita leo di sia vea ka pe kia tile pe kia ofa ko fa malora ki tua na ulava mai pe na dika ki mau matete le ki mau ngau fa ta hatu ki ngai tafa ko ia tau tolu mau foko ni e me alele ila fa e otua. Amen. Ya me la leila he ta u ka hoko mai te tau wakai mo tau sue. Kei te ngata pe ia ki nau tolu. Te whakata ko hui ko te tonga tau ngahi kupu ke he. Let us come together and worship and praise the Lord. Na kulave koe ane nai tuange whese sio whakia, tuange sio laloia, ngahi e lalaka ki mua ke hau ke mooni whakaotua. Ko ia kou kore ke mo mea kata kolunga, i whakawhetongi pia tau no whaanga. Ka hiwai beki po hiwa taha, ka hiria. Kai ke whātatari e tangata malanga. Praise the Lord. Ka tangata malanga ka tokon Palestania e ngā wenu sila. Whai whikau loro mana ia siare. Mahalo ka torai mo tau tinge mo whanongo mo toi malanga tangata konika ke tok whanongo hai poni. Hallelujah. Kau ngā ue ngai taulahi na ngā ue tongani. E ngā tai kohono mala ea evangelio. E whai beia ne ngā ue i hono siasi kai whotu siasi beia. Ngā webena sa si te whotu pe ngai siasi i Auckland, i Nusila. Ne manga ni ke mor chaute. Hoko toia ene ngā we. Pa kau tui he pon. Teu i holo to. E koe ka tangata no whanoa kumaranga. Pa tangata tokanga ki ngā we o tua. Tai mai whai wata so ni poka ni. Kwa ki fia ai. O tonga tau hiwa i lululu ki toko tae ta whaki. Toko ua. Hallelujah. Ka pauna i loi fo hiwa ka tonga ni ke fo hiwa ka usaia tahai lele moya fi. Hallelujah. Talu hak tongan mu fanong helele mo lele. Praise the Lord. Te tuma awe kau kalele ke tongan. Ya. Lulu ke tafa ko tobe. Calling us to be his neighbor. Oh! We're people. We are the people of Destiny that We are his plan. Calling us to be his neighbor. In this harvest. We will rise. We will rise. We will rise to the call. We will rise. We will rise to the call. Hallelujah. We will run and not grow weary. We will run
kilalo. Tau pas o toa tai tali, o tau toko ua, fai whekau, lolo mana i siare, tau pas o toa tai tali whiwhi. Kore ke uhu whanga atu he talawhatapu o tautou a whake atu ka me he wheituun. Pea wha malumalu atu e ngā ue wha ofa whai he lau maria e otu a konferenisi whakaiki koen. Whakatulau atu ke he sila mo lupe he taua. Hau eiki ba moha amadapure. Ko te whaababala. Kau Palestine. O e tau ngā ue he ngahi whanua. Tau lava mai a koe ni. Kai ke ngā tai. Ko atu e whaababa maa o lunga. Si kau minista e kolosperi. Koe minista foki ki tau tolu. Ka koe sevaniti. Koe whapapa makehe. Se tau ka inga kau ngā karistiane ma te aki ki he eiki. Pe lava mai me kau tahaloto. Ke tau whiohi he whiafi koe ni. Pe he whoki ai whapapa ki he kau. Nau tolu nau hau ka me whanua muri. Kau whatahama ki tau tolu. Pea Kia ia whaapapa makehe ki he kau tangata eiki. Pe me ngahi whafonga i whae ko toa pē ku tau loa nuku he. Balmaru e whare koe ni. Tala wau me whirimui me tau whanau ko toa. Wa te whaapapa maarunga di mautolu. Tuku mua ke u. Whakakato ate whatongi a he whiawhini. Mai rea whai ngofua mo mamaa pē. Ke tau whetau laki ai. Koe tamare a wawe au. Ka koe nuku o tūma ia he kutu koe nu se atu ka muto. Tare tangutu heo whaka ata ka ime kai ke atare rei ho mou mea mai. Kou pehe i hoku loto. Oua na ke pōri ke ki hao tangutu he sea koe. Kou mei tō beau he whinga kaka ki au lunga he ngo. O molu malu pai heni loto lotonga o otua. Talu hono whakahoko mai e whatongiani. Ever since I was told of this opportunity, Moe ku te te. and I started to shake and to quiver. La koe ofi mangi tongani, toi o mange a te te hoku vai. And as we drew closer to Tonga, I began to shake and tremble some more. La koe ku tangutu I mua heni. As I was seating from the front tonight, Ka pau na ke whatokanga I mai kou tā pupuha pe au lolotonga I mālohi a matangi. if you notice, I was wiping sweat non-stop. Fia au pito me loto whatoke lalo. I counted a great joy, and only there with a humble spirit tonight. Whakababa makehe ke o mautaki ba me Nusila. I honor the leaders from New Zealand, Tangata whawaiwai, tangata anga whatoke lalo. a very humble servant. Ko tui ko ina ne whakaukau I e whitu uni ke utu uai pe pasi ke komiti pe anau fie maari e pe. I believe it was he who had provided me with this opportunity to be standing up here tonight. Pia e whakababa makehe ke kau whaiako o e api ako ko ni mo tu ahange na nau whaiako kia te au. A special honor to those that have taught him through Bible college at Ko this tanguto school. o wakai ato ku na hoko ko taki he ngahi whanua muri pe au o ngoi hifu ke te au.
Ko talo e feu ia menu sila wa mai heni ko haina iau ke uma o whainga maari e I look at them with high honor and respect. And then I look at myself and say, who am I to be Ko taking tui this me te nau fia, he na kai te nau amanaki, ke uma o whainga maari e beheni. I count it a great joy because I was never expecting this opportunity. O ko whamalanga no ka ko ne toki lolo ai ni he boni. I often am known as a short preacher, but tonight I will be preaching long. Ko yo to ila be te a whainga maari e beheni te uma o amui. I don't know if I will ever gain this opportunity again. Ka ke whi mohea pa ke alu ki tua marolo pa ke te hau be. But if you start to drowse, go aside, shake yourself, and come back in. Ko lere mai ku mai matapa pa ke te fofua taimi ni ke wakai atu ki he whaitoka o e taki ko ke aha taha ai. As I arrived tonight, it's the very first time I arrive and see Pastor Premoi's grave, and nobody was present in the Ki house. holo me re be ari haka ko ni ma saluti. I slowed down and I saluted him. Talo e ku ha minu sila mo fie salute ka ko fonu a fare. Ever since I arrived from New Zealand, I often wanted to drive by and salute, Nga mahalo ko vi hata haka ko salute ang e ai. but the place was often filled. Pe ha sio ko a ki mama ma mita hango fulu. And I see that it was fenced off about 10 meters away. Pe au fia. And I was joyful. Fai mo ai a pe ona to hu hata hake fare. Fence it off so nobody will enter into his grave. Ko ho se paniti, ko ho angkolo, ko ho tamai, ka koe taki a weltonga. A loving father, a husband, maybe an uncle, but he was the wonderful world leader of the World Tongan O ki Fellowship. manatu meri e ke ai he na ne whakarea me ka te au. E tau ka ke manatui, ka koe tau koe na whai ai, a konferenisi ki Brisbane. He spoke these wonderful words when the World Tongan Fellowship was held in Brisbane. back Ne in ui au ke 06. loto whare inu sila, pa ne tamai lolo. He called me to this house in New Zealand. He said, Pastor Lolo, O ku mafu ka support e ka evangeli o, ki he le rei taha te ulawa, he koe mea ia ko whaamu ki ai ke mo ui halau maari. my heart is to support the evangelists because that is the cry of my heart and my heart's desire. Pane hanga whakalau ka te au e anga ne tokoni, mana support ne whai ke kau tangata na uhi o tua ke malai ko ia. And then he described to me all his help and support to the evangelists who have been called. Kona mana ko lau tau he malai taha na wafi ki ai. And then they choose other fields and then they turn in those fields. O mana tu mahana e, no fo i haloki toko taha o sio he TV, na umai ki whenga maari e ku hau, pia ne talamai rewa lolo ko hoku loto, ke wato e ku pou me ku sapoti ke re koe he eria koe ni ba miha honi. He said to Pastor Lolo, I would like to offer my full support to you in this area of evangelism. Lau se iwi pe nuku alofa, I was saved in the First Church Nukalofa. ko ia e ku tamai whalau maari. He is my spiritual father. Pa ne talamai rewa, aluanga e ke konfenisi Brisbane, He said to me, come to the conference in Brisbane. te whakarea ke he komiti ke ai ha tau whai whekau evangelio Weltongan. I will speak to the committee that we may ordain a pastor, evangelist pastor for the Ko World tui Tongan pe te nau Fellowship. whia maari e ke whanofu koe ai. And I believe that they will agree to put you in that post. O talange e whai peha kule rei taha ka nei au ki ai, ko wongo i e au ia ka inga au tika ke whiunga ke to e whatongia. I said I will do my best, but when I reached Brisbane, I felt I wasn't worthy, I wasn't ready, I wasn't mature enough. Pana kai te ulawa ki ai, And I wasn't able to attend the conference in Brisbane. pana ku whakaamu au ia ka pana i ke imo ui ke mamata mai ke ki whainga maari e ko mau i e pōko ni. But tonight, I often wonder if he was still alive for him to see me take this opportunity. Ka uto e rea whainga maari e ko ni ke whawhiroaki ke di modoro. I greeted each and every one of you. Ko kuingo a ko lolo mana ia siare, Name is Lolo Mana Yasiade. pe koe lolo siare koe mana ia. Or Lolo Siade Damana Ia. Ko kore whamane mori ati ke nusira hana ko do tisi ka motoro, ho kuingo. I'd already introduced them in Kai New tuku Zealand. mua ki whenga maari e, ke uwhawhailoa ki ati ki motolo ho tau kai ngā tonga, i tonga iki. But I'd like to give this opportunity for the Tongans here
in our country of Tonga. Ke ta maheni he osi e tau polo kalama he poko ni pe ka ke sio a feitu pe ke ta alo mai. That we may have an understanding, that we may greet each other, that if you see me, should run into me somewhere, that you would wave at me. Ko ingoa ko ni mama o ke ngofua ke wino ia hataha. In Vava'u, no one is allowed to be called by my name. O whanau no e tala noa na e whai e kumi I Tongatapu katoa pe mau ha mana ia ai. To cut the story short, there was a huge search in Tonga whether someone was worthy of being named Manaia. Rango whanu eiki a Tonga ka ne ke mau ha mana ia ai ko talavou pe moe matamata lere. And throughout Tonga, so many royal blood and royal nobles. Motolo ka ke mawilo e mana ia ko mana ia ku hoppe atu ia he talavou. As you can know that Manaia is far greater than beauty. Ka ne ongo e anga lere ia e ua ka ne ke mau ha tahai. And no matter how lost, maybe Ewa, they couldn't find a Manaia. Tule ka whekumiki niua. They went to Niua, Ka kai poto au pito here a. very smart in the way they talk. Ka nai luka a kiri katoa. But Ia nau hiki ki hapai ba moe amanaki he kai pe mau ha mana ia I Tongatapu. and then they came to Hapai with the same search. Whanu e kau poto ai. Pea te olo matai ngeri. Filled with the Kau intellectual. kumi whausiaki wawau. Then they started the Ra search. si more na wamanaki ana uto. They had begun to lose their hope. Nā to mau e whai mana ia I rei mātua, I la matua. Tatalo mange kau la matua. Koe tā mana e ki poto pa koe uhinga I mena ne wha mau ai ingi mo mefi. He tā naki tūnga. They found one in the town of Leimatua. Nea ko peku mo kata ka koe tā noa mo onio ko whai ke tiki mo tolo. This is a true story. Kana mau me toko taha I makawe. They found also someone in Makave. Na uye mana ia rei matua ko re puhaka, uye mana ia makawe ko lolo. Manaia in Leimatua was Lepuha. Neka ke lava tala hana kehe ko whakafo whana to atu. They couldn't tell the differences, separate the differences in their beauty. Ko kua koe manifi a ki rimo ne ngingi lana te sio pikita ke tākoto whangi veini iki. Very, very fair skin and light skin. You could see the veins. Ulare mai me I hofo ha velu tonga eiki. Ha whewa ha pai. E ua katoa, niua katoa, aiongo niua. Pangai motu wawau, houma, tukulalo, wawau lahi. He has just described where he hails from. All those long names. Tupu ia iwi mo Adam. But began from Adam and Eve. Fia pita ka maa whaka maari e whiawhiko ni. Count it a great joy to take this opportunity Ko tui tonight. pēna ke hau ba mo hau whakawhi a manaki le rei he I believe whiawhini. you came with a visitor that you had invited tonight with great joy. Ko enga whakarea ka te au e hoko pōni ko tau evangerio ia. Because what I was told that tonight will be an evangelical meeting. Ko lako maa whana mo whiwhi ai he ko mea ia ko mo ui aki. Great warmth and joy in my heart because that's what my life is. Ko tui he pōko ni na ke hau ba mo hataha. And if you came with someone tonight, Ko hau maheni pe ko hau ka inga. maybe a friend or maybe a relative, Ke tau kau ngā whanongo ke here ofa e tuahane that we may all hear from the word of God. Ko pau na kaiti ke hau ma whakawhi. And if you didn't bring someone tonight, Ko wofa ia ia koe. I feel sorry for you. He ko uhi ka tau e tātu ia koe pa ke kātaki koe atunga ho kai ke hau pa mo e whakawhi. If you get hit by the word tonight, it's because you didn't bring someone. O kumu ia e ngahi siasi nusila kuna ui au koe toke tā. Some Can I- churches in New Zealand, they call him a doctor. Kanai kai te wako le rei. But I wasn't very well educated. Sea ku tau mama o ke umau au iha matai tohi pe he. And it is far-fetched for me to be called and be earned. Ka koe nau whakaori ana tōne ki malanga nā ku whai. But they were making fun of a sermon that I had preached Koe toke tā ta whauto. about a doctor, neurosurgeon, brain surgeon.
Ke lawa e au ka ko e ki na ni talamai pe malamalanga pe ko ia ka hanga pe au ia faito e atamai e kakai. The Lord spoke to me, just keep preaching and I will heal their mind. E po ko ni ka ki ilu pe ko ha ka me di fai. And tonight I'm not too sure of what I'm about to do. No me he to ta ka te au ko e to ba mi he lolo. And one great person from the Lolo of Halavalu of Ava'u said to me this. Ne la yo ne ho na kolo. There was a lion in their town. Pe na puke la yo ne ko hanga tamaki. And the lion was sick. He had a boil. Re ra ki ia ki fare mahaki ko palangi to ko na ia ke ne fai e faito. And they took the lion to the hospital, and there was a European doctor who was about to perform. Pe ne ka ke te whahamea ne whakawhawe rewa ke whai whaito o langa au pito pe talangi he toke tā ke tama whakatonu whakatonuange ke he tangata koe nā e huhu whakaongo noa kai toke whai whaito o. The doctor said to the translator, tell them that we're going to be going, and it's these Ne things. whakahoko he toke taha before. whaitonu ke toke taha mahaki koe ni pena ni talangi. Talangi ke he toke taha palangi koe nā koe laio ne ni i wawau. And he said to the translator, tell the doctor, I'm a lion from Ava'u. He ke whahatafa ia koe huhu whaongo noa. There's no need for any of that to be performed. E ai tai whaongo noa pe laio ne wawau There's ia. no need, because lion from Ava'u, no need. Talangi toke talangi sia nā e mamahi e vevela me whai. The Palangi Matai doctor said- here ni e aio. Hi whia ke hanga tāmaki. Palangi doctor said, oh, they'll be performing surgery and they'll be so painful. I talahi au bite laione me lolo. And Ta the e lion from, mahino ai toke tā. the Vava'u man said, Talangi ki ai koe laione ni me vavau. tell the doctor that E I am tafa tai a true whaongo lion noa from pe Vava'u. ia. He said, there's no need to numb anything. Whanono Just tānoa take operate. palangi whai mohiki hake whakatokoto ke mohenga. And the doctor said, put him on the Anga he table so toke we'll tāta perform whai tai surgery. whaonoa sia nā. And the doctor performed the surgery. Ka pauna kai koe uka mea e mohenga na e movete e pehe fute a laione o vavau. If it wasn't a steel table, he would have broken it. Kātaki he sia nā he ko homo e nerea, pa toi hanga he toke tā, toi aifo me ta i rea loloto. And the doctor performed the surgery. Na kai te lava e laione o kātaki i kai puna ki o lunga me mohenga. And this lion couldn't handle it any longer. Pane The talanga pain. masi! And he said, doctor, Kala ke he palangi ko he laione mo ui penu kai ko ha laione mati. Ko tau ngau he whiawhini ko tau tawhata e whakaongo noa. Pea koe whanki here iki pe ki he anga hala, pea koe fumata I here tai whakaesia kia te koe ku ke lotu fuoloa. we're performing surgery tonight. Neurosurgeon will be. Ko whapapa pito ke tau kawe inga. I highly respect our theme for tonight. For the Kai ke conference. loto ke ala ke aina to riko riko hamea. I don't want to touch the. Ka whakalanga manatu e kusio ke he tau kawe inga. But when I see the theme, it raises. Na ulere atu ke he whanua lahi au pito. I went to a very big country. Ke nou nou e ki whamatala be whakarea mai taki o e ngā ue whanuani To cut lolo. the story short, and the leader from this country said, O koe ki "Pastor Lolo, siasi heni o ku hoko e paloparema pe ku fuloloa au pito ke whinga ke solova. Na iai e Palestini ko malolo, na iai me ngai Palestini ngai siasi, na iai me kau evangelio i loa koe whinga ke tokoniga ne tikai peke tukulolo tangata koe o ku whielahi me iai. he said, Lolo, there's this little church that there's a big problem, that many of the presidents have come and no one was able to solve this problem. E tala mai rewa he take whanuani. And the leader of this country said to me, Te ka whia maari e peke ke alu ki ai. would you be happy to go to this church? Ko talange iyo, And I said, yes, ko hui ko tutuun. because Na e awe au he mele rena ki mamao ai whituuni kwa ke manatui peko hou e whiha na e pia matoki au ki ai. we're driven far away. It's taken a few hours. I wasn't too sure how many Ko hours. peko it malanga took. sa pateni ko ki pai po stati pe ni halo tonga ai wiki. We went to perform a Bible study during the week.
Pea koe wholofola ina ku lau he ki potsi asi. And this is the scripture that I had read. Pea koe tangutu ai tama koe ne whenga i koe ke tukulolo koe ne whalala koe seapa toki riho nongo ni mā. Pea sio mai hange hafu poto. And this man that was causing the problem in the church was leaning back and his hands out. Naka ke fie mau ia ke talamai hataha kau ke wilo sana na usot pea kono matao i lo i me tu. No one had to tell me that he was the source of the problem. Once I had seen him, it all came clear to me. Whakau kau pe ko hai fusiana lahi koe ni fo o wasmai koe ni ko mau sesi. And he must be wondering, who's this new pastor? Kona kulau e besu wholofola koe e poko ia. And I read the scripture that night. Koe ka kato wholofola koe he Paula ko whinga ke lavai aia na e lavai ai au e siso. And I counted the completion of the verse. Said, I want to overcome the thing that Jesus had overcame myself. Funga na e lavai ai au he ki ko whamu ke lavai funga. The way that Jesus had overcome me. Ka pehere me Paula, pia koe ni pe taha. And the Apostle Paul says, this one thing, O ko pehe na ku lavai ai. I count, Na ku whakangalo i katoa umea ki mui. I had forgotten everything. I let go of the past. Ka reaching forward i au ki mua. Kau mawhao atuau to the front, forward. Koe ni pe taha. This is the one thing. Pia talange ke ki kai ngā. Koe ka veinga e tau wahe wahe fia fini o pēa no whakarea. And I said to the church, the theme for us tonight, A sermon with 1 point. koe malanga pointaha. Toi marei e si anano si o mama o mai. He turned and to the side and he looked at me. Ko talange ke ko foi vai ko ni ko foi poini tabe. Only 1 point. This sermon Ko pone consists pe of, mai a Paula, ko eni pe ua pe tolu na e ua mo tolu e poini ka taha pe o talange ko malanga pointaha. if the Apostle Paul had said that there were 2 or 3 points, but the Apostle Paul said it was only one thing. Pe ka ki te ha firi au ki ai. And you've got no say, no Ko bau option. ke fie ma fao, If you want to stretch forth, te ke whakangalo ie. you will Ai mea ko tō pēna ke o si fōu mai ai. forget your past. and Yo everything ko that you've done. hiri. Your past. Ko pau rewa ke ke mawhao atu. Then you can reach forth. Hei kai toi aha mea te ke lava, Karistiani. There is no other thing that you can achieve, Christian. Ngahi a kou whaafofa me maranga ko i mea taha pe. The Ka pau, sermons and o the ke teaching loto of ke ke mawhao atu, te ki whakangalo i katoa umea nai osi hoko. If you want to reach forth, you need to forget everything in the past. Nā ku lotu wha osi paro tangutu ki lalo pe puna tangata ko ni ki o lunga tu me mua. I closed my sermon, then I sat down, and this gentleman jumped up and sat from the front. O tangutu pe o sia wha mamao ki ai pe ka hane whakapoto e whai. And I was looking at him and what he was about to say. Ko mata ke tangi tangata ko ni. And this man began to weep. Kone talamai e ia, taimina kuako i he koristonga. When I was attending the Tonga College, Whamane mori atu na kai ke uloto ke ai e hingoa e korisi. Ka kou ia be ia. Kuku mana ko e multiple choice. my favorite in the examinations, koe whiri tari. Wheui e ku taha, One question, tari e ku wha. 4 answers to choose from. O se koloi mai pe koe tari e taha. You simply circle which one you feel is correct. A pe tama ko ni ko tama poto pia pe ku mooni. And he's a very smart man. O tu ano historia he koristonga. His history is recorded O ku in the Tonga mana ko College. ia multiple choice. Kai tai taha ke uhalai. And he said to me, oh, that's what I choose and I enjoy. Asia na he sivi ko e ku kai pau ia. When the multiple choice comes up in the examination, that's my favorite. O ku wheui whakaosi pe o tauntu ki lalo na ku pehe. My question was this. Te ke lava o whangalo i he poni. Ka ke mawhao atu. Can you forget tonight so you can stretch forth? Pe pehe tangata ko ni. And this gentleman simply said, Ko tari e whehui. Pe o se hifo ke he u tari. I answered the question and then I looked at all the answers. Pe unu mo e ku peni whakalau maari e. And then I raised my spiritual pen. Pe o so ato au koe ke ha A, B, C, D, ko E, ata pe And tari. I said that there was no multiple choice. There was only one answer to choose from. Pe o se kolo i ai pe. And I circled that one answer. Taim no pe huang e komite whanua ko ia. A short time after, the tukulolo committee from the tangata. country arrived. Na nau whotu tu e pe o ai pe mono whai whikau. And they prayed and it was solved.
Pea They lere brought ai a pastor be. into this church. Lere ai be siasi. And the church was able to function properly. Ka inga mo whamomore ke ki toiala ke tau ka vinga. I regret that we will not touch our theme tonight. E whoki me he konferenisi ko ni ko te kalawa whangalo I mea ko tō pena ke os whau mai ai. If you go back from this conference and you're not able to forget everything that you had come through, Tala noa loa ho whakamore mai ki he ni. that it's everything that you had sacrificed to get here Te would be ke a ke total ta waste. tau ai be koi me Because sanuari. you will remain the same from January. Ka i te whakalaka ia homo ui. You will never make progress. Te kala mai Paulo ko ui maalunga tua tari me he. Because the Apostle Paul says the high calling of God is waiting for Te you. ko ma whao e whai ai. But you need to stretch forth towards it. Kai tuange honima ko me ko hiri. But what all hinders you is your hand that E wheke tau pas pasi ki he whiawhikoni. Give the Lord a clap offering. Yo lo ki whala ma ki tau tolo e whiawhini. Read a scripture for us tonight. Tō ia me tangata malanga wa heno tolu. Ecclesiastes chapter 3. Verse pe ia tau kei be me toko lahi. It is a well-known scripture. E tu ke ulau be mua vesi ulo aki be me vesi ono taha taha. Ecclesiastes 3, chapter verse 1 and 11. O kia I hono kuonga o e mea kotoa be. There is a time for everything Pea mo e aho ki he ngā ue kotoa pe and a season for every activity I he lalo langi. under heaven. Ko ngau hia e mea kotoa pe ke hau haua. Verse 11. He has made everything beautiful in its time. I hono kuonga. Pea kone ai e mo e mamani ki He is hona al- loto. Also set eternity in the hearts Pea of ko ia men. kui ka ke ilo ai he tangata. Yet they cannot fathom Ai ngā ue ku whai I he otua. what God has done Me he kamata anga. from the beginning O au ki he ngata anga. to the end. Tamai mo whamaro ka te koe he whiawhiko ni. Hallelujah. Mo e loto apasia. Koe se vaniti, koe kere mutu ko e fui hoa. Bless your name, O Lord. Lau maari e o tua mo ui ko loto ki e te koe ke ngā ue pe mo e wholofola na ke whamana wā ki he loto o e tonga ko tō bea ku he malu malu e whare koe ni. O mau amanaki le rei ki e te koe he kai te keri aki mau tolu ko wholofola ko here tāwhaka tau mata e alu pe te whoki mai pa te omi e fua. O ke fua ko ia e tānaki ki hopure anga. Ma whawhaka te langlangi ke te kohe pōko ni he wawhasi sukalai sido. Alo. Ko mau whamo ui. Amen. O kuia e kuonga o e mea koto kotoa pe. There is a time for every little thing. Pia mo e aho ke ngā ue kotoa pe o whai I he lalo langi ko e There is ni. a day for every little work that will be done and performed under heaven. Ka pau te ke lau e whapalangi o kuhinga ke he whai tau e mea kotoa pe. And if you read the English translation, it speaks of the seasons. Pia kuia e taimi ki he ngā ue kotoa pe o whai he lalo langi. And there is a time for every job performed under heaven. E ta tau e taimi pa mo e aho. The time will go with the day. Pia ku whinga e poto he ausia na ne ausia ke whakamatalai mai ke he tangata pa mo whiwhine kotoa pe. And the wise men try their best to explain this. Ka pau te ke whataka ngai o kui kai ke ia taimi ia pe ko ha aho pe ko whai tau e toi a tātāko o sianga tua ia fill up a taimi mo kua ngā pa mo aho. If you take note that every single day, every single bit of time, God has filled up with his schedule. Ka ke te a space ai. There is no gap. Pe kono winga ia kune e na prane pe he. Pe ko mea ko tope. And that's the reason why it's O how a pe ia hono taimi. everything is perfect in its own time. Taimi ke whanau I mai ai koe. Time to be born, Taimi ke mate ai. time to die, Taimi ke tō. time to sow, Taimi ke utu ai mea nā ke tō. and a time to reap what you have sown. Lau le rei he koe ke ha mea ia pe he taimi ke tō, taimi ke utu. Taimi ke tō, mo taimi ke utu ai mea nā ke tō. Read the scripture carefully. It's time to sow and time to reap what you have sown. Te ria nā ke mohe pa ke tū hako kai haahata. You might be starting to drowse off and you will be E mau misled. mau I he lao e whoaki.
Don't misguide the law of giving. Fuafua ku ke atu ko fuafua ia hau ke te koe. The measure of what you will give is the exact measure of what you will receive. Taimi ke fefia, taimi ke mama. A time to be joyful, a time to be sad. Taimi ke tamatei ko taimi ke whakamoui. A time to be killed, a time to be let live. Taimi ke whaafua, taimi ke mawai. A time to be close, a time to be separated. Taimi ke awha, taimi ke whihia. A time to love, a time to O hate. si whonu katoa taimi It's a moe all ao. fully obligated. Ko palo pare mā koe kai te ke hanga whatoa ngai. The problem is because you and I haven't A realized taimi koe ku ke ia ai. the time and the season which we're in. Pea ku sai, pea ku kovi ka ku hoko he taimi, hoko he aho, hoko he whai tau. Whether it's good or bad, but it happens in a time and a season of the year. Ka weta ki heiki. Fotu pe Solomone ne ka weinga. Va inga, oi va inga, u pe malanga. Va inga, oi va inga, ku waikile mea kotope. King Solomon says, vanity is vanity. Kone kamata ke ne hanga talaloto ene ausia he mamani koni. Then he speaks of what he achieved. Poto eni kuria kai whalafola. He kai toi mau ha poto heniki. Ki he kamata ngā pe kai toi mau ha poto heniki. Foki mai ai eiki. Scriptures tells us that there was no one wiser than King Solomon from the biblical. Ko hanga eni ene ausia he mo ui. This is what he had achieved. Ko This is what pote he had, ke whata ke rea poto ke te koe. and I'm asking you to allow the Holy Spirit. Ko tui kwa ke te hato tonu ha taha ke ke inofa tunga ku iai ku to tonu pe ke tau whato mala katoa. And I believe each and every one of us need to repent tonight. Ko mai Solomone ko whinga yo ku tare ni ti e mea ko tope na ku lava. King Solomon said, I tried with every ability and talent which I have. Nā ku nima mea pe whai e langa na toi ku ngowe ka nai fuarere ia pito. I'm able to grow crops and gain great from it. Ko ne whakamā popo na ne pehe. Mea koe na e ia ai. And this is what he summarized and said. The one thing that was there Ke ia ai pe ia. is still there. Mea koe e ku hoko beta imini. The thing that's happening today Koe ni pe ia. is still here. There is nothing new under the sun. Ikei ha mea fo'ou i he lalola'a. Kai ke ha mea whau ia lalolangi koe ni. No such new event under Mea the ko sun. tope ko whatonga i ku hange pe ha saikolo. Every little thing that happens is just a cycle that goes Mamata around. Solomone ke whai ki he tautangata ku hifo mai tautangata. Kai arua te tautangata ki luo. King Solomon sees that the generation dies. O and se a hoi new TV no generation sila. rises. Se kone taha ku whanau i pepe i mamani. I've seen the news in New Zealand which says every second a new baby is born throughout the world. Se kone taha ku mate toko taha alu ke he luo. Every second someone dies. Whakaukau ke houa e taha. Think about 1 hour. Ko la wafe ku alu ke he luo. The thousands that would die. Whakaukau ke houa e wa whaa. Think about 24 hours. O ku whiha ke kai kuna alu ke he luo. How many people die? Ka ku hopo mai tau tangata wha ia. And a new generation Ko comes mea ne in. whatonga i. This is what you need to realize. Vai tafe ko ne tafe vai lahi. E tafe ia. Ai vai tafe o alu ke he vai lahi. The river flows towards the main junction. Ko ne pā vai lahi. Toi whuki mai peia ke vai tafe. And when the river overflows, it comes back. Ko hopo e la. When the sun rises, Pea whai pea tō. and then it comes and sets. Ka pe he poto. Then the wise man says, Toi turi he la. Me turi ki koe ke turi ki nai hopo ai ke he aho e taha. then the sun begins his cycle again. For Ke the ma next fua ia time. tāng toi hopo ke pe la ata tau. And the break of dawn, the Kai sun ngau ke rises. ka mea ia whou. Ke ka mea whou e mamani ko. Nothing is new under this world. Tala mai e si ana ko ne whama popoini. This is what he says. Whakamamahi katoa ki hoku lau maari e. All saddens my spirit. Pea koe wa inga e me ako toa And it's- pe. all of this is vanity. Kai me ako toa pe. There is a time for Iai everything. mo e aho. There is a day. Mo whahai tau. There's a season. Pea koe maa puni puni e aho ko toa pe he whadutua e otua. And God's schedule is fully filled in. Pea ne pe he. And he says, Tau whaafo ofa pe mea katoa ia. there's what I God- hono taimi ko e ku hoko mai ai. it is, they're all beautiful in their own Pea ka time. pauko ia. And if this is the truth, Ta ko ia pe ia. then that's the rightful way. Tarange tō taha ta whaaki. Tell the person next to you, Tōua. brother, Ke ila mea ke whau ai. you know what you're going through He aho ni. today? Ko ia pe ia. That's it. Koe tau kawe inga ia. That's our theme for tonight. Ka pa ko ia. If that is it, Ko ia pe ia.
That is it. O taksia kau talava ume kau funi muyu pehenia. That's the youth's text messages. Tatau pe ai foirea ia koni ke fefine mo tangata. This fits in both male and female. Toko! Yo, ducks, Ko mea ke fau ai, what you're going through, tabau ko ia, if that's it, ko ia pe ia. let it be. Ia me fo. Nothing is new. Ia te space ia ata. There is no gap Ke hoko maha available. mea fo ke mamani ko ni. There's nothing new under the Ke mana under to ia hona whanau ia ko e. You know the day that you were born, Ako fulu mara tahau no valu. 10/12/68. Aho ke mana tu ka ngalo ia te koe taimi. You remember the day and you forget the time. Tau lo tonga i tonga e whai tau mawhana. We're in Tonga in the summer season. Ko tau puri mi heni kwa la te mawhana hea momoko. And when we go, winter will come. E kei tu mau pe taimi mea mo ia hao me kua ngā ka inga. Time and the day and the season will still be the same. He ka pau ko ia. And if that's it, Ka mutari mai. so be it. O ne lau e tāta wawau. Aua! As the Vava'u say, awa. Ho meu ke ho haai. Why do you worry? Ho meu ke tangi lolo pe he ai. Why are you longing and crying? Ho meu ke whamamahi pe he ai. Why is it that you're in Ho sorrow? meu ke whenga ke whakatontonu au. Why do you begin to judge me? Koe fumea koni ko whengangai mo ia. And to think what I'm facing, Ka pau ko ia. if that is it, Ho ke tari mai. Koe fumea koni no ke whitauraki mo ia. what you're facing in your life, Ko ia pe ia. that is it. Hallelujah. Praise the Lord. Ue taimi ke tangi. Pe koe me taimi ke tuku e There's a tangi. time to cry, and there's a time to stop crying. Tama he poto koe taimi ke laku e maka. Wise man says that there's a time to Koe throw taimi the ke rock, tānaki mai maka ko ia. and there's a time to gather the rock. Taimi ke laku kuku koe. When it's time to throw, you hold. Taimi ke tufi po ke tā tolo koe. When it's time to gather, you don't do it. Koe au sia whemau he poto ke iloi. And the experience that the wise man wants you to know tonight. There is nothing new under the sun. O wikai hame aia I he lalo mamani, he lalo langi koe ni e fo'o. Ko ane whia mau. This is the need. Whia mau ke hanga o iloi ai mea kuhoko mai he taimi. You need to realize what is happening right now. And you have to accept it. Ka kupau ke tari e koe. And you have to work for it. Ka kupau ke ngawe e koe mea koe ia. Ka pau te ke pehe ho mahino. If this is the understanding that you will receive, Ko ho tari e ne tau ka veinga. your answer will be our theme Ka for tonight. koia peia whai whekau. Then so be it, Pastor. Wheke tau basi ke eike. Kainga. Lau tau e kulau ake whorofora koe ni. Many years I read the scripture, O ko ilo pea ke ilahi pe mea iau toi ake wilo. and I believe that there's still so much more for me to Pe toki discover. mahino ka te au ta koe mo oni pe pato e siana. But the understanding what I have Aha ko tō pe ko toi tō haka ke lau. every day that I take it up to read again, Kua pe mea whō iau te asi. there is totally something new that I Aha get. ko tō pe ko toi haka ke lau. When I read the scripture once Pea again, mui hange koe lau e toka tāpa mi Amerika. and then I follow as the Toi ai German pe to mea America, iau whō. there is always something new to gain. Tahi ka ke loi whorofora e toa. Because the scripture will Ka not ke fail whanongo us. ke he malanga. When you hear from the sermons, Wa inga o wa inga. there's vanity is vanity. O ku wa inga e mea ko tō pe. Vanity is everything. O whiarawe poko ni ke mea lahe tolu. I'd like to touch upon three things tonight Ne whai he otu wā. that God had done. Ke mo ui e tangata. It's a man's life. I he wahi ta tau pea. In the very same chapter. Pe ka pau te ke whehu i o pehe. And if you question, Wai le pehe na hame le whai pehe e otua. why is it that God had performed this? Pe ke tari pe And this is the answer. e otua. God, Ko ia pe ia. so be it. He ka te ke pure e koe ngā ue otua. You cannot control what God is doing. Pe poto. The wise man says, O sianga e otua whakatoka he loto kotoa pe. God has placed in every heart Ko mea nai sio pe mamata ke ai e poto.
This is what the wise men had seen. Koe ngā ue ni ai o tua ke tangata. This is God's way of working in men. O swika toka ia he loto tangata ko tō He pē. is placed upon every heart. Ai rea koe no kui koe wheinga. This wonderful word is trying. Koe ia bek whatonga i kai tau wholofola. This is what the scripture reveals to us. Koe ririwa me he rea koe koe burden. It's taken from the word burden. O slain he o tua ia pēte ni he loto tangata. God has already laid the burden upon every Koe man's ui heart ke ne tese tangata. to test the human being Lolo tonga hau ke i mamani. while you're still on earth. Hak whai pehe atua. Why does God do this? Koe ia beia. Because that's it. Ai he o tua wheinga ke he loto tangata ko tō pē. God places this upon every Ai heart. he o tua e mawhasia ke he loto tangata ko tō pē. Place the burden of every heart. Ai he o tua e loto tai whie maari e ke tangata ko tō pē. Place it that we don't have no peace. Koe ui ke tesi ai e mo ia tangata. To test our lives. Whanango le reimi. Listen Kai ngā carefully. tonga he whiawhi koe ni. Listen carefully. Koe uhinga mea ke kei wheinga pehe ai. You know the reason why you're still Koe trying? ui koe o tuana ne ai e ki holoto. Because it's God who placed it in your O heart. sanga mea tua ia whatoka ia ke he loto tangata ko tō. God had laid it upon every heart. Ke wheinga. That you shall try Ke whainga tā ia. to struggle, Ke mawhasia. to be burdened, Ke ongoi whainga tā ia. to feel the struggle Kai o reiwa pe ke iloi. until you come to realize Ko ia pe mawa e whie maari He e. is the source. Pas pas ke ki he whiawhi koe ni kai. Hoko masi suba ne kalanga. Ai wholofola me me ilo he taha ko tō. Jesus came and he said the scripture, Ko au pe, hau ke te au. come unto me, Mo hau ke te au. you come unto me, Ai whainga mai mawasia. all who are weary and heavy Ke te burdened, wate whie maari e ke te and I koe. will give you rest. Hoi ki matau kai ngā tonga. Fellow Tongans, Ke kai te ke toi mau ha whie maari a you will whitu. never find any rest anywhere else. Ke ko whakatoka he o tua ia whainga ko ia holo tō. Because God has laid that burden upon your heart. Ke kai toi ha mea ho āhua ai. You will, no matter where you Uwhanga may, whakatapu. you will come to find Te ke those tese mea, te ke tese mea, te ke tese mea ha whie maari ka te koe ka te mau ka whie You will maari. keep trying every little thing, but you You will will never. never ever find any rest in your soul. Ka oreva be ke whanong ke reo o tua haho. Until you hear the voice of O God. ku whawhia ke te koe. And I'd like to Tuku e na ka ki hao. leave that and come. Hau he te o atu e au e whie maari e mo. Come, because I will give you rest. Hau whai pehe ai o tua. And that's what God does. Ko ia mea. Because that's it. Ma whitai ki heki. Praise the Lord. Pōre ka te koe ke heni he whiawhi koe ni. The challenge for you tonight, Ke kei whai whainga he mo wini. you struggle through life Anonga ma whie maari e. for peace, O au pe ka te koe whai whikau. even unto you pastors. Ke ngā ue pe ke heki ka ke hoha. You work for God, but you're still, Ke whanu mawhasia. you're burdened and you're weighed down Ko lahi mea koe ke tau ilo pe koe ha me whai. so much, and you come to a point in time you don't know Ko mea what to pena do. sai pe hatua ha tau loto. This is what's in our heart. Ko sisu ko ia te ke mau eno ngā me whie maari. Jesus is where you will find rest and peace. Toi pe he Solomon he pesona taha wha. King Solomon says in verse 14 Toi whakatoka he o tua mea hono ua he loto tangata. that he laid the second thing upon the man's heart. Ai mamani ki he loto tangata. Place the word in the heart of man. Ko whakatonu ia me lahi taha ngahi ririu. 14. He laid eternity in the heart of man. Tahe ngai pākeu ne o mai eia ko eternity ne hangai tuku ia O i he loto. whakatoka he o tua e whakaitani ti ho loto. God had placed the eternity in your heart. Ko pe he poto. The wise men said, Pe koe mea ia kui kai ke ilo ai he tangata ai ngawe ai o tua me he kamataanga ki he ngataanga. and that's the reason why man does not realize what God is doing from the beginning to the end. He koe mea ia u whakaitani ti. Because it is eternal. Ngai o se ai pe ia he o tua ho loto. Because God had placed it in your heart. E tau riri whatonga mena ai he o tua e mamani ki he loto tangata. The Tongan translation reads that he placed the word Ko in mea the kei man. he ai takola he mamani koe ni. And that's the reason why people are so lost out in this Koe world. ui koe mea whakaitani ti ia kuia te koe. Because the very thing that's in your heart is eternal. Ka ku ke kumi halo koe mamani. And you're finding it in Peka the pau te world. ke tātukanga te ke he.
And if you don't realize it, you will get lost. Pe kai te ke ilo koe ngā aue atua me ka matanga ki hene whausi. And you will not come to realize the beginning to the end of E what ke God he is ko doing. he mea mamani koe ni. And you will get lost and drifted by what the word is doing. He kai ke mau e mea ku more ia te koe mamani. You will not find what you're looking for in this world. Osi hoi vi mo mo wi hono kumi mamani. You will drain yourself. Ai searching whakai this- tāniti koe na kui loto ia te koe. the very eternal thing that God has placed in your heart. He toki mau pe ia he otua. Because you will find it only in God. Tuku ke hanga tala te whanata uraki. Let me tell you there's one thing. Sere mai ia vai uraki ve sinima. Jeremiah 1 verse 5. Te kia ke form he otua koe he manawa hau whae. Before I formed you in your mother's womb, I knew thee. there was a few koi. And I signified thee. There go for about koi. And I ordained thee. There go hang out pani koi. Enough for koi. Te kia ke i he manawa hau whae. Before you were formed in your mother's womb, Tu ai tāniti. the other side of eternity, Na ilo koe ai he otua. God had known E iei e waka taimani. that there would be a vakataimani E hiva ki heiki. that will sing for God I tāniti ia. in eternity. Mahina hiva he ke te whae tapu ku mautolu. 9 months in the mother's womb. Osia e na pōtala no me otua i tāniti. You already spoken the conversation with God in Te eternity. leiti he otua holoto. And God had laid the burden in your heart Hoke i tāniti. before you were, when you were in eternity. Ai mea whaka i tāniti ko tala noa. The very eternal thing that we are talking about Konga tonight, whaka otua ia o o. that is the godly thing. O se mahina hiva e whata koe ho whae. 9 months after your mother's Peke toki womb, hopo mai ki mamani. that you were born to this earth. Pe whanau i tautolo koe anga hala. You were born as a sinner, Pe tau he tautolo he anga hala. and we get lost in sin. Pe koe whaka i tāniti koe na mo tala noa i me otua he i And tāniti. the very eternal thing that you had spoken with God Ko ia mea prior ke before, kumi holo. that's the very thing that you're searching for. Ke kumi holo i tāniti na e watu ke te koe. You are searching for the eternity which God has Pe kai ke placed, mau ia i mamani. and you will not find it in the world. He kai mau ia i mamani. You will not find it in the world. E mau pe ia he i tāniti koe. You will find it only in Ai eternity. otua na mo tala noa. The very God that had placed it. Wapetai ke eki. Te kia ke hoko mai koe ko o sanga he tua ia whatoka ia holoto. Before you came, God had placed it in your heart. Sanga na tautoke o teini e tautora ka whai whekawa niu. We had ordained some ministers this morning, Kona ose o teini be ko ia me mu. but you had already been ordained from eternity. Te ke whau ko ia koe pepe ke ui ko koe. O ke mea mai hao ni. You were not formed as a baby to be called by your name. O si ilo i pehe o tua ko i tāniti. God had already known you, Pare hanga whatapu i koe ai. and He had blessed you, O si koe pare hanga o teini hiri whakinima i koe ai. and that He had put His placed His hand upon you. Pe toki whitaula ki a maa mia mo teki o na mari. And your mother and father became together, Pe hoko mai tō taha whawhofa hange ko koe. and you became yourself. Pe ke kumi holo he mamani ko ni pe ko whekonga whai tāniti a koe. And you search for that eternity part within you. Whakaonga tu he pe ko where o na mo tala noa i tāniti. You search, Ke hua tu he kawatonga. you go through the Ke ke kavatoma, maawai. cannot find it. Ke hua te net kalapu. You go through the Ke nightclub, ke maawai. you will not find Ke it. te sie ko ke ini. You try to Ke drug, ke maawai. won't find it. Ko hipe ke mau i mamani. Because you won't be able to find it in this Ko me world. whai tāniti ana te he toa ke te koe. That very eternal thing that God had placed in you. Ka rawe ke whanonga malanga pōko ni. If you don't listen to tonight's sermon, Pe kaila te reo toa ke te koe. the voice of God will speak to you. Hey! Yay! Kaf pa ke whoki mai. Stop and come right back to me. Pa ke tū mono fo anga hao tangi he orita. And you stand up from your seat and He ke come and whanongo cry ke he to God. reo. He ke whanongo ke he reo kui atu. Because if you hear the voice which is calling you, Ko reo ni na moarea i tāni. this is the very voice which He spoke prior to you arriving in this world. Tōla whalafa he orita nuku alofa. I came to the altar at Nuku'alofa Church Tala me he lotu pongpong hi taimi hoko hango fulu. in the morning service at 10 o'clock in the morning. Na wake hake ku osi ano. Osi 5 yafi. And then I came to myself and found that it was 4 p.m. in the afternoon. Ko ngoi te wala peo hike whareo haki. He iwi nā ku mau. I felt so powerful. Ahui nā ku whanongo ai ke reo tua. That is the day which I heard the voice of God. Ha. He said, come. Mahal peo ke hene he pōko ni. Maybe you're here tonight
O tatau ho mo ui me ko tanoa kia. Your very life is exactly what I had Talamai described. Solomon na ku tuiaki he mea ko topena lava ke tuiaki ai. Solomon says, I had tried and tested every little thing that I could find. Talamai he poto na ku hau toki tangu tui fatana ki tuunga mea na ku fau ai. I came into myself and just summarized everything that I had come Hoku upon. malava mo mea ko e na ku lava ai hoku nima. Every ability and everything that I could do with my Pe hand. ko ku fatonu ani ki ai. And this is what I had summarized and said. Vainga. It is all vanity. Pe whamamahi ki hoku lau maari. And then it saddens my spirit. False. Final point. Pe poto. King O toki Solomon, ilo ta koe mea ko ku hanga he otua o ngau hi pe whotu. come to realize that what God has placed, He ka ke lava e toi we i hata. no one could He ka ke move. tāna ki hata haki ai. No one can add to it. He ka ke toi toa hata hami ai. No one can take from it. E tuu pe ia o ta It ngata. shall stand until Ko eternity. hono hinga. You know why? Ke mana wahe e tangata ko toa pe kia te That ia. man will fear God. Pe ko mana wahe ko ia ka inga. And you know that reverence Ko e whakapapa o tua ia ko e. Na tala noa kia e whai whakaupa mi Amerika. is honoring God, what the American pastor was speaking upon. Ina tolu pe kuna matao. Si si tau re whatonga. Ai ona e o tua my reverence. Only those that are able to honor God, Ai tangata ko mana wahe kia te ia. the very man that fears the Lord. Pane tāna ki tunga re vai whakaosi. Pe se ua whakaosi e tohi tangata malanga. The very last two verses of the book of Pe Ecclesiastes. he poto. Pe kono whakaosi e ni. And this is it. The wise man says, This is my conclusion. this is my conclusion. Pe ko ene ngau e ke whai he tangata ko tope o ke imo ui mamani. And this is what every man that is alive today should be doing. Fear the Lord Fear the Lord. Manabahe ge otua. and obey his word. Pea ke talango fua ki ene folofola. Kainga, Brethren, ko ngau e ke whai he lalo la a koe ni. this is your obligation. Ui aho tare niti koe haui. If there's a talent, there's a calling. O se whakanau ko he o tua ngau e ke God whai. has placed a gift upon you. Whai ia mo ke mana wahe ke he o tua. Do it and fear the Lord. Koe whekau, Pastor, whai ho whatongia. perform your duties. And fear the Lord. And also, manabahe ge otua. Praise the Lord. Mana wahe ke o tua kainga. Really revere He and poto. fear the Lord. Afe me koe. The wise man said, flee from sin. Anga whewhere ke tala. O ke mana wahe ke he o tua. How can you say, how can you tell that you fear the Lord Ka ke vainga he ngā ue whai whekau. and you play Whamoi more atu. in the position of pastor? Kau ke vainga. If you're playing, Whamā popo nau nau. Pa ke puna ko mo ami. gather your things and go home. Ko fumala e koe whai e tatse whanau ako. The very field next door is where the students play touch. That's a playing field. Koe malai vai ngā ia. Pa ke whahanga vainga hen. This is not a playing field. O pau te kai ke vete. If you haven't confessed, Vete he poko ni. confess tonight. Fear the Lord. Manabahe ki he otua. Fear the Lord. Manavahe ki he otua. Tala wā ma whirimui. Young man, young woman, O te ke vainga lotu. don't play church. Oa. Don't. You got to fear the Lord If you ma'u ke matua ke manavahe ki he otua. and obey his word. Pea ke talango fua ki ene folofola.
whakatonu ta, koe mana wahe ke o tua. One of the translations simply says, the fear of the Lord. Tangata mana wahe ke o tua. The very man that fears God. Koe ku whakatonga au ki ai o kui ai mea koe tae uwhi. Tongan translation, personal translation says to be ignorant. Tangata ku tae uwhi. Ke talango fua bege folfola e tua. It will take someone who's very ignorant. Ko loto koi mamani na ilo iai koe. Your heart, your big heart, which in the word you Hau were known talango by. fua ke le folfola e tua. Come, bring it and obey the word Pe of koe God. mana with it. wahe o tua ia. That's fearing the Lord. Sia mata ke kovipa ke afe. When you see sin, turn. O wa ai ke whaki ai ba ke toki pehe mani ka pau pe na e pehe. Don't let it come and hit you in the face before. Fe ho ona e o tua o tau hiki ai. How can we honor the God that we serve? Nai pekia he kolosiko hiko koe. Who died on the cross for you Nai and I. mate whakamā ko hike whakatau koe. He was mocked in order Pake to be mocked. whakahauwhi koe me henu nua o mate. He saved you from the Pake death. hao koe toko taha koe kai te ke peatu koe hae o tua. And you come and say, you don't honor Koe God. whakaosieni mo whakamaapopo ai potohene malanga. This is what the wise man says in his sermon. Koe ngāwe ni ke whai he tangata ko topia koe mai mana wai mamani. This is the very obligation of Just every man. fear the Lord Ke mana mahepe koe and ke otua. obey his word. Pea ke talango fua ke ne Koe wholo. ahano hinga. What is it? Verse whaosi. The very final verse. Pe o mai he o tua mea ko topia ke whakamau. Final verse of Ecclesiastes. Pe koe ngāwe na ke whaina e sai pe na e kovi. Because God shall bring everything into judgment. Pe koe mea ko topia na ke whakapuripuri i o fiufi. Everything that you hid, E wholahi he o tua he aho it will ko be ia. revealed by God. Sayangi ke vete he ahoni. It is far better to confess tonight Halo to tala he o tua bonbon. than God would tell it tomorrow. Pakai te toi lava tu ko. And he will never be able to rise Le up. fata da wa walu ve sta tolu ka whaosi aki. Ecclesiastes 28. O kui kai beke monu ia tangata kune u fiufi ni anghala. Paka pau te ne vete pesi aki. Te ne mau he alo ofa e o tua. If he confess and repent. Lahi e ka kai ke tangi ke he mesi ai o tua. Many people, they wait for the mercy of God. Even you, pastor, you God cry be- out so many times for God God me mercy. Kai te ke But ilo e koe mea to tonu ke raki whai. you don't know what needs to be done first. Ta tala i mea. Tell it. Pea ke etimiti. Admit it. Pea ke tafoki. And you turn. Uso mai ke konga tau veri koe. You Ono see this whakatatai. piece of towel. Koe pango e nā tau whai. This is what we had done wrong. Pea koe kuto pe pau hanga au pehe. When I failed, then I covered with this piece of cloth. Ko whia mau e o tua kai. You know what God wants? Ki mua ke whakatomala. Before you repent Pea ke tafoki. and turn, Ka ke mau e alo ofa. and then you will gain his love. Si o rerei ho mata ke he ufiufi na ke ai. Look at the very thing that you had covered up. Pea ala ho nima o o. Then you take your hand. O whekau hataha. Don't tell anybody else to do E it. kai ko ia na ne whai pang ko ia. He's not the one that did it. It's you. Kokoe. Na ke ai pa ke fufiufi. Now, you did it and then you covered it. Ko mea te ke whai. This is what you need to do. Pa ke sio ki ai. You need to remove the cover and look at it. Ko koe na ke whai. It is you who had committed it. Pea toki lava rewa ke ako i ho whiala. Then you can learn from your mistake. Kono winga ia koe ke ako toko lahi e whiala ki. That's the reason why many don't learn from Ke their humu he mea tatau pe. You keep failing on the very same Ko thing. talange sia se tahai tongani. Ko ne toki moni e mea kui koe motu tapiri. I said to one church, this is the very thing that proves Ke humu pe he mea tatau. that you fail at the Ke same tava point. ai mai ke orita. You come to the altar. Kui ka au ke te humu pe he mea tatau. The next week you failed the same Mai na ka thing. tu ke te humu pe he mea tatau. Next month you failed the What's same wrong with you? thing. Ha mea whehala ki e te koe. Hek te kai ke tatala me a ka inga. Because you haven't unveiled it. Kai lava ke ako ai.
so you can learn from it. Kai kai te ke tau whai pe koe mea koe nau ke whai. If not, you will keep doing it, recurring it over and over and over. Ia whainga nau kore nau tō luia ke whai whikau e taha. Some ask other pastors, Hau koe you come and uncover it for me. o ta tāla ma aku. Ko whae whia e motua ko ia na kā wai. Don't bring other pastor because he wasn't a part of it. Ko pangonia ku lahi lahi kāinga ba hu whanga tu he whakatapu. This is much which has happened. Ko whai e kovi, We perform sin, pa ke hola koe. and then you run, Pe hau e whai whikau e taha. and another pastor O kā wai e mao. comes. E nifi e tama ko ia ia koe. The person that committed the original sin will be better than you if you're the responsible in the same manner. Hallelujah. Tamai e whai whikau Amerika waka. One pastor from the United States Isi ana malanga tai whaka esi a moe. says to me, man, you're a preacher with no respect. Ko ia pe ia. That is it. Ka nea ha esi a ho here na wai ha esi a here koe. Wau ke ita. If you're angered, Mino ke a pentaha. halata ke beta ko haho itamai. Mea pe ko mahe o tua ka lolo ke nere ake. What God has placed upon my heart to give. Yes. Nā ku face mea ko malanga ake. Ka ko winga ko loto toa. That's the reason why I'm brave, because I had faced the very thing I'm preaching to you tonight about. Ko whai e whihalaki. I did failure, O hanga tatala. and I unveiled it and confessed. O talanga moi moi. And I said, Pastor Pukamoi, O mon more iau. please forgive me. Nā ku kei pe whakalau maari e pe. Na koe kure atu koe au sia. I'm speaking to you tonight. Mana wahe ke o tua. Fear the Lord, Toki tāna ko fua ke ni whanawhana. and you obey his word. Ka pau ke kei whainga. If you're still struggling and O trying, ke whakakaukau pe searching, ka hamea o ke pehe ai kwa ke mahanonga mawhia maari. and you wonder why you're not gaining any peace, Ka awhi o whainga ka ke hau ka sisu. stop trying and come to Jesus, Te ka hui he kai pete ki toi maa o ka hawhia maari a whitu. because you will not find any peace anywhere else. Ka pau ke kei whainga holo ke ilo. Te ka haa koe konga whaotua koe te ko wheha whaotua ke utau hiki ai. If you're still searching which God will you serve, Peanga se tane o atua mamani. and Ke ke Satan, sio ke ai pe he ai holoto. and Satan gives you the word and Whaari ari hono your heart gets whaafo lost. whaa pa ke he o tuiaki ai. Tell you it's shining and it's glory, Ka ke ilo pe ko koe pe mea ia koe ke kakato. but you know that there is something missing. Mo ilo rea na ngau ke viria ne nai ke muangi mui ki ai. You know what Billy had said to you? Koe ku hau me he vani. I have come from heaven Te whoki peki ai. and I'm about to go back to heaven. Nā mo tala noa i tāniti. That is eternity. Pa ke hau ke te ho whae. You came from Pa your ke hau mother's ki womb, mamani o he anga hala. and you came and you were lost. Te uia te o tuaka ye koe. And Jesus, God called Whoki you. mai ke kolo koe na ke hau mi ai. Come back to Te kaila Paula i Filipai. The Apostle Paul wrote to the O ku Philippians. i he lagi o tau kolo. Praise the Lord. Our citizenship is in heaven. Ko tau hau mi he. We came from heaven, Pe koe ai ke tau alu ki ai. and we're about to go back to O heaven. kai ko tangata i whanua tonga ko ia pe You ko are whewhinu i not a whanua Tongan tonga ko. citizen. Ko tahinde ko ia lo to he vani. You're a pride from heaven. Ko tangata whafofa ko mi he vani. You're a wonderful man from Ka ku heaven, ke he koe. but you're lost. E nā whatoka pehe o tua ai ai tāni ti holo Because tō. God has placed the eternity within Ke you. aho te ke pehe ai te ufoki au ke apina ku hau mi ai. You will come to realize, Pea ko tui koe pō koe ni. and tonight is that night. Foki mai. Come back. Foki mai. Come back. Foki mai. Come on back. Kore kau tā mea ke nā ununu mai. Kore ki hopu hoa. Whamori mori aloisia. O koe ke kauhe mana ia ko aloisia siare pe. Ke ne mea mai a tō e mai ka. Ko hiva ko e toi whakakeake pe. Ko au e nā kuhiki honorea.
Pekia wa fena to la marie he mau yuf. O teke mamata ha me fa rif pe he ta le tu. Naga ki to hela fa kau i rea hivan he manako no fasi. E ko rea na mai he ki. Antala mai ka te lolo. Me a honi ko bisone ko watu ki holodo. Ave kosperi. Ke au ke tonga. Kore ke mea ke tau tahu to piki ono. E wafe ke waftaha wa. Ke mau kawinga lotu ia. Toi whakamoi be eki, toi whakaki be. E whawhanonga siti ko ia. E o tua. Toi whakaki be. Hokangai. Kau ke whakaukau he pōko ni ke whoki ki api. Ke whiu he whainga. Me mawhasia koe ka ke mauhanonga. Ko sisu whawhiat ke te koe. Hau pe koe ko au pe kumau anonga mai whemari. Ke kumi holo mea ku more ia te koe i mamani kai mau i ai. Ko hau au mei he wani pe te whoki pe koe ki ai. Ka koe whiawhen ke whatomala ai. O tai whapapai o tua. E whapapau koe whiawheni. I will fear the Lord and obey his way. O te kata tatari whituke ia i toko ua. Si kau ngā pirikimi. Ko re ofa o tua. Tuke tau lotu maho tau kakai. Ka kokoe ke i he ni. Hau koe. O te kata tatari. Ko re ka sami ke nunu mawhas. O te kata tatari ka inga. Hau koe. Nonga e mafie mari e siasi ko ni. Never ever. Kai ko he mani bende ko sisu. Okay, how bad? Don't know him my service. No, my bed. You had to say, Makataki. Get a tabe, get the coin, Talabo, for the winter, and I can oh, yeah, oh, my dear, for Jesus, Ule Anga, Ofakamoi, Hatonga Kotoa, Kuno Motangi Atuki of
ai tonga kotoa. Koe whakakea kepe. Koe nau ki hau pe ka whai whekau monunu maa lotu makina tolu. Koe whakakea kepe. No que help me, hota hoeni. Hota hoeni talamo mo fine mo itangata mo fineiki. Foki ki hevani. No fakake akepe. Jesus. Talamo mo fine mo i. Tangata ik mo fine iki keki to tatari a weapon. O ko vete ku nga hala ke o tua. O ko tu lolo au. O ko kore au fa more a sisu. Hange ke fa tangata ko ni ke au ke tonga ko toa. Jesus, hallelujah. Glory to God, Jesus. God.
O ke ngoi pe koe ni ma ofa e o tua. O ke ngoi pe koe alase o tua hola umari e. Hura tarabakanda. Di karamanda rabakisha. O ke ngoi pe koe le ate i gigi ke foki. You and I. Wow. Jesus. Jesus. Ura darabakanda rabakisha. Ukaramanda rabakoria rabakanda rabakisha. Karamanda rabakisha. Tonga tola he kau talvo ko fini mui he ni kau tangata mo kau fini ku hala se o tua ko ke me ai mui ka ku ke ilo ya ta no one knows ko ko be ko tu ya we poni ko ko be Jesus ko be just me. Kadia solo vai hata palo pale ma. Kadia solo vai da fainga ta ia mo ta masiba. Foki da o ke o tua tu mari. Hena ta hau me na ta tu mari. Na ta hau me na ta poki. Jesus. Glory to God. Jesus. Wonderful Jesus. Koe lave malangana e ui koe me itaniti. Na e ui koe me ita iloa. No fina ngalo ke ta foki beta o ki ai. Na ta hau pe no fata i mien. Jesus hallelujah. Jesus hallelujah. Glory to God. Golo do pe ki tu ka ki tai mi no be mag ta tolo. Just you and God. Hangi ka me na ula ve ne po. Tangi au kai fatomala tafoki e ui taua au talawo me kau fini mui ka haulahi hanga mai kia koe na gulu ke ki ko tau tahavalu na te uilo te upeheni a hon o koe ke ngai tau ke talawo me fini mui ke lahi lelei me fai atua kia te koe aua na ke tukuange ka ke tali loto fie mari tali loto fie mari e ui e atua kia te koe ta foki hala fo au mato ak fato mala mo na eiki kai ke to fie play kai ke to fie va inga ho ngawe kakaya setan e fai ahoni ko kaya ko tamate i mo fa au kai e poni ko le ate atua ki ate koe Jesus 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 bless the Lord e tamai o mau whaweta i ki a whiona. Ko i koe lau maari e koto pe o tukulolo ki a te koe.
Finangalo e a Fiona, nge ko hiva ko ngaki. Toi whakakiake pe. Ke wana amore halau mahari. Kaki hao o toa pe. Lasi pake whawhetongi. Chains. Tuke ike maoni ne love ki o maolo. Let it be touch our heart. So that we can be a people of destiny. Kaya, ui mo whama ui he awhiana. Jesus, hallelujah. Glory to God. Jesus, ke ilo kainga na tonga glot ko ini ko fili ko he atua. Ko fili ko he atua. O te te mamahi, o te te lo to si pakapau ki hau, ko to kitari a Jesus Christ, ko fili ko he atua. Sisa sia te tau hiwa whakaos mea ai. Tola he ka kai. E whiri ai. Ka ko hai au. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise the Lord Jesus. Glory to God. Darabakora bakala bakanda. Hiwa whatamai mo maue ako ni. Kua whiri au. Hallelujah. Jesus. Mahalo iki. Toa holo toai. Kua fulu e tata. Katoa taina koe. Jesus. Malanga koe ki olunga pake hiko ni ma. Wow. Jesus. Awana ki alu me no pangame tumakono ki ai tuma wai. Tunga wai whai o whiri ai. Whai o whaboni. Malo sisu o whiri mata. Lahe ka kaya ke whiri. Hallelujah. Malo hiki o filia. Kaya hafa megi wa boni. O filia. Thank you, Jesus. Kapau koe whai te kau koe, kapau koe hore me te kau. Hanga koe mai no e pone whiri koe. Tala mou koe koe whita mui koe. E whaka i kai. Kene ngāwi au ke uto. Lau Maria! Hallelujah! Jesus. Thank you, Jesus. Lolo Tonga, hallelujah. Malo pito eiki. Fatonga yo taui. Tau fe mo kina haula ngai me ai mama ni. Ngalo ye tau tolo me aku fai e atua. Ono fina ngalo ni o hau u e poko ni. Whakaha no ua wha.
Whakahahono hua wha. Jesus. Oh, Palomes. Na amo etesi. Ikaila. Holy Spirit, Hiva Fata Pokoni. Jesus, thank you, Lord. You feel you chose me. Oh, hallelujah. Glory to God. Jesus. Kore mo mea tuku mono whanga. Ko stai loto e doa ke te koe. Tako ua tu fine. Talawo mo fine mo stai loto e ikia. Kai lava ke neri ake eia. Haka kai una ofa moni kia te ia. Jesus, hallelujah. Praise the Lord. Wow. We are going back. Hawhira ki iki. Lotonga o puepo ki hatau loto, i he loto tonga o tua. Pa moe maa whana e whiohi e te i he whiafkoeni. Ko whetau a whenga maari e koni, ke whahoko ate ki whanongonong. He ngatai, pa mo ki whanongoi he whiafkoeni. Ulo aki, ko ki whanongonong koni. Ke siasko nuku alofa, pa mo siasko houma. O ka hili pe mo ankerese po koni, pa mo ki whetausi, ki ta whaaki tō matau. Ai ko mo to he mo to lu ki a whaifikau Steven fe talanoa mo tolu. Ko whika ua, ko tau taimi kai mea kai whamawa e tau konfenisi a pongpongi, ko taimi tahawa masila. Ko e whakaamu, ko e whahawat pia mea whaifikau Steven, he kai ki toi toloi e tau taimi o tatau e pepe e toko mui mai hataha. Ko e taimi e whahauko ai e maumea toko ni, ko taimi tahawa PM. Ko e hono tolu, ko e whakataha e poate ko e ai ako. Whakaam ke whamanata te ki mo tolu ai ngahi ai kau whawhawhonga ko e ua me ngahi whonua, me Amerika, Australia, pe mo New Zealand, pa pefo ke poate ako i tongani, e whakahoko i he tei miwa a bongpongi i hiri pe maumea toko ni. Ko e no wha, te whahogat ko e whakawha Amerika, whakawhai e kau whaiwhikau,
I he fiaf moni te ose a konfenisi, po asko kai mea kai whakamāwai, e ki tolo aki i mai e ki mua ke taim tolu e fiafi. Koia o te whoke he api, ko uhi ngā be he o ku alua te tukwhalawa te waka koi ki wawau e alu he taimi ono e fiafi. Koia nā maa e whangamaria, hoa ua, e whiohia e kau whaiwhikau i he whiawhi e whakawhamiri ko ia. Kai ngā tai koe ki whanongonongo e taha, koe reat ke whaiwhikau ko ia, kau whaiwhikau ko ni, whaiwhikau o pangai haa pai, te wita tupou, pia mo viri maka, whaiwhikau o no muka, pia mo viri amhaviri, whaiwhikau o whangareo ngā. Koe katuko e lotu, pia mo fua te te pirei muhe, o maa tai ki i whika, koe mea ofa na au pia me Amerika, whafo mai he ofewhine ko ia atpālelei, kai ate ki i whika koe ke alo maua ko se niti i mui he te pire. Kai ngā tai koe ki koe whakaose aho ko ni ko whaam ke whakahoko ate ko pōpua ke ofa ke toko taha katoa pe. I he pōni ko tau tō uta he whakaosinga e tau konferenisi, pia o kohonga lahe au pito, ka i ngata peke te au, ka ki a mautolu kotoa e ko miti koe ni, a e whaifotungia pota kotoa pe, o ko whai i ngai tapa keke, o tau ngā ue, o lawa tau au sia lili ai pōni. Whamalau fo ke Palestine tau ngā ue i Tongani, pia peke ne komiti ngā ue, pia pehewa ka e whamalau makehe ke whaifekau koe a lei mātua, pa mo nau tolu pia mi wawau nau toka ngai, aho no puke e maa mo e mau aho tau whai angalotuni. Koe ngā ue kotoa pe o ku whai, pe koe malanga e wholofola, pe koe tuwhi wewe, ka pau e whai ia i he tau mua, koe whai ki he otua, koe otua ia kuni hanga tāpua ki. Pe ata e whamalo maalunga au pito, ke ngā tōlu ko ia, hange koe ngā kui whangai whakatapu, ho tau ki whale si i, hono toka ngai, pe ngā teime e tuwhi e tau wewe i he taime pongpongi, nau tōlu nau toka ngai, hono whotutu e tau ngahi usea, o ku iai e teime lahi tau hau pe o inasi he tāpua ki, pe tau tō atu i lono tonga e lau maari e otua, ka nai kakaina nau whai e ngā ue ko ia, o tau hao enjoy he ahakoni. Whamalo atu motolo. Atu whake whamalo ke Presidente no Tonga, kuhi koe whakamatawela ko whaihelo tonga uike koe ni o tau ausia mai ahoni. Me he aha ulake tau konfenisia o kene os. Pe he ke sasanuku alofa, ngai taritari kau fulau, me i muri, ngai taritari kakaipa me i motu o ngau lawa mai ke tau konfenisi. Whakahonga e lahi au pito, he kukau ia ke whakamawhana e whehe o tau whai, e whakafotunga poto ko mō whai ahakoeni. Ate whamalo fo ke taki tau ngāwe pia mi nusi la, whaiwhakau Samson Leonati, pia mo e kau whaki imai tau ngāwe a umai ke ahakoeni, me lawa ene mahina e tahataha, ene nofu ke tunga koe ni, pia kui kai ke whaingo fua, he koe taimi lotu lahi, pia mo e whakawhalala ke otua, ko hui koe to'o fohe o whai, ke ua nā whihalaki, he koe kakulawa he aho koe ni e mea kotoa pe, koe tākanga e tau koe. Whamalo ti moto, whamalo fo ki a whaiwhikau leo, pa pefo ki a tire, mga nau tau lau mai me nau komiti me ni uslani, koe whakaata ke ta take ai otua. O koko aho koe ni koe aho whakawhiawhia, he kono uhi ngā, o ku tau lawa ke tau sio trai ke matapā, o ku whakawa he otua ke ka hao i tau ngā ue. Whamalo tau mō lawa mai, o koko koe tāpaka me whakoloa, whahoka te ofa ke whangatoko ua me kau ngā ngā ue e eiki, koe whatongi a ke whakaua o e ongongo lele o tua ke tapaka tau pe e lawa o ki ai ko tau kāinga tonga whoki. Whamalo whoki whaiwhikau sione, pia mo e take o Australia, mo nau tōna lao mai, pia me Kangaloo. Whamalo atu ke tiko mō tōlu, koe whaimateaki, o skia verenga, i ngai tau lahi koni tau whou mai ai. Whamalo atu, ko mō lawa mai, mo e whaiwhatongia. Ne whai he e siasko e mi Australia, ki whuaki, ma kehe outside e pa me tau konferenisi, koe o tua pe uni whai e tāpuaki. Whamalo lahi atu ki tu mōtolu, i ngai whaiwhatongia ko tau pe mo whanua. Pehewa ke whamalo, ke konga mau komiti unau heni, Priam teu, pia mo toto taito, i he komiti koe a US Tongan, whamalo atu ki mōtolu, pa me kau ngā whaiwhikau, on mo lawa mai waka, pa pehewa ka whalau, ka lorita, pia mo whaiwhikau lia, mo lawa mai pa mi Amerika, pehe ka wainga, e tau kau whataha e konferenisi koe ni, koe tau tuu whataha o ia e mālohi lahi ai. E aho koe ni amana ke tau māwae a pongpongi. Kai kai ke utui e maa whaika maari e peheni, ke whai ea i ha pōpuaki tala monu ke te kumautoro. Koe uhi ko a pongpongi e lahi ono ngahi me a pe e longo a. Ka tuku mua ke lafulalo te whiaf koe ni,
e ku pōpak tala monu ke kau whaiwhekau koto ape. Pōpak tala monu ke te mo tolu, whatawangi mo mau ha Christmas whiwhia, pia mo tau fo monu ia. Kai ngā tai mo tau hanga ke tau e ua koe ni ka hoko mai, koe tau e kumilau maari e ke pure angai o toa. Whahonga e lahi au pito, ai ngahi tapakato ape ku lawe mai hatoa taha. Kau kai ke whatonga e pō koe ni, o ku honga ia au pito e pōni, ko hi koe whatongia o tau lava e aha koe ni. Pēwho kai whaamu i e pōni. Ka whoki ap te tau konwhenisi, ke whoki ap te Nusila, o ki hei nao whaiwhikau Samson le nate, whaiwhikau leo, menau komiti. Tau whoki ap ki Nusila, take New Zealand for God. O ki hei ne tau kau whaiwhikau Newtoni mo ne komiti, me kau whaiwhikau i Tongani, take Tonga for God. Whaiwhikau sona lolohea, me kau ngā whaiwhikau pia mi Australia, pe he ua e wa ai fisi, kua teime whoki atoa i ki Australia, take Australia for God. Ko ku mau tolu mai kau tangata mau fort mai pia me he i kale aha koe ni, we have purposed that we are to take America for God. He kai ke tau malawa e tau tolu, iho tau i, mai mea te tau whai. Kau tau whia mau e toko ne o tua mafi. Ko ene ngāu e ene, ko ene business ene o tau kaua i. Pe he kai ke papa e wale a taha, e to ofo he hala e whatongi ani. He kono i ngā koe o tua koe ia, o ka ana ngā une mataki e ngā koe ni, pia to e ofa lahi taha pe ia, i ene ngāu e. Ko ofai, o ke ofai whaiwhekau, pia ke whiroto ki ke mateaki, o tau loto ko tau pe ke tau mateaki, ke puke e lelei, kai hataha, tene pite. Ai heartbeat e o toa ene mataki, ai ngāu e mo e misiona o tuku mai ki tau tolu ke whai. Ko whamalo lahi ati a koe ni, i he whalala ko mo whai, whira ku mautole commit for all, ke tau ngāu e whataha mo ku mautole ngai wā tau koe ni. O kai koe kaweinga koe aha koe ni ko hai o kutaki, ka koe kaweinga aha koe ni tau puepuke tau angatonu ke o toa. Whakakato e tau mua houi mo e whitu u koe o koe ki ai. Na e uia whaiwhikau Sami, whaiwhikau Leo, mong nau tolu ki Nusila, mo lakat ki Nusila. Whamahapopo e ngā ue, whai e mea ko tau pe e malau ke whai, tāna ki lau maari ke preanga o toa. Na uia whaiwhikau Sione, mo e kau tangata no hene konfenisi ki Australia, mo whoket ki Australia. Whamahapopo, tāna ki ngā ue ki iki, pe whoka whaiwhikau Newtoni. Whamahapopo, o kai ka palpalema o hataha mei tua, tau taktaha toka ngā iki, whamahapopo e ngā ue, he koe tau whai ngā ue tau toke o toa. Pehe ka tika mau tolu te mau whoki atu ki Amerika, ke whakamaaopopo e ngā ue, pia mo whakalui e lau maarie, ai tau mua, whiwhis mua, o whataha tau tole o toa ke tau whatahai. Whamalo koe fellowship koe ne kautonga, ai the World Tongan Fellowship, o ku honga ia, o pitai, whakamawhana e tau whioi. Tau amanakat ke wawhe, taha wha, te tau kātoanga whatahai ki tongani, e tau konfenis ka hoko. Whoki ki api, whalui halau maarie, ke te tānaki mai ki tau whianga. Whakataanga o toa tāpu ina ki motol. Ata ki e ofalahi, pe mea te au, pa pe mea koa, pe mea haui e pōko ni, pa pe ko ki whamiri, pa mea ngā ue, pe mea. Whakataanga o toa tāpu ina toko tākatoa pe, toa e whaiki atu. Mara. Kai ke te whai a whakamalo, e koe ko whai e tau Palestini, tau whaweda i lai ki a atua. Ko koranga i kia huni, mo ne kau ngā ue ke nau ki unun mai ki wharen. Koe mea le whakamalo e koe Palestini, vena kuongo ia pite hau nau nofo i lalo ia te au, ngā ue nau whai he aho, ngā ue pa uri. Ngā ue whai tau tonga malo le te tolu, nau tafi holo atua, nau ngā he whetu kota pe, nau ngā he toilete. Au ki hena huni, o ki hena huni pe kui kai, nau kore kia ki hau ki hena mene kau ngā ue. Te mō mai pe te mauri ake o mō tāpua ki e pōkoe ni. Kakai wawau kai ko kakai matahu. Ko tu kakai hapai ene na anofo wawau kai kakai wawau kakai toa mo kasi ki tua. Hange koe malanga, o tau toko ua i e pōkoe ni. Kakau siesiau koe kakai nofa teni ki wawau. E tire, kakai nofa teni wawau e koe kau toa ia. Praise the Lord. Ko whea huni. Tapas mas kotoa. Katoa tangata mo vefine. Shoga motole aho ki aho mo ngaue. Katoa tangata mo vefine me fetu ko ni. O sio he
ngau e kafa kafa. Praise the Lord. Okay, vava, o kai masiko ni mui koe. Okay ha. Eh? Matai e ua na ia koe ke matai wa vau. Come on, come on. Tapas masik na toro no wa pe. Come, come, come. Koe matua taki e ni me wa vau. Tapas masik ko toa. Ngau e pe he aho mo e po mo he pe ki tau tolu ngau e pe te whanonga ke kita ki se nau ngau e. Come on, just so koe taki e security a koe. Ki te isuma te koe taki koe. Praise the Lord, koe kau ia. Mo mai katoa. Na o stara tu ko gui pe mo vavi. You know? Praise the Lord. O te mo mata hau pe asi ho mata ki tu asi mo i humo. Ngutu mo te ringa ki tua. Me o fie mau. That's really good. Praise the Lord. Now lotu he pong bongi mau lotu kata pe now ana tolo tafi ngai me kata pe now hau ki o se tau lotu he po uri now tafi kata fa lotu ni kata tu ta so al. Como o si mai ni honi. Now show to la hanga beden, eh? Kua gei ato ngai nau no fore o ihala. O tau whamalola koe kau ngau kato koe ni kai fo o pidoi ke sio. Ko huni do ta pe o go ilo ia pe mo sesi pe a ko sika tangata mo ka fini koe ni a mo po ai nau fail au lau. Pe koe ke lo tau ke te fai whamalo ia hange koe ne fai tau Palestini. Tau fai tau tona whamalo ia mo tau kato. Te mau folau ko ape te mau no pe mo tolu he ni oni. Ko ia ko kore ki maha ki tangai, maha ki kapata, ha. Se se na alu pi ko wa fula he ngawe. Ha. Ko ia to mai vave temo ko hai mui ko e. Vave Sami laka. Ko Sami ko fo ko o filimone ko fa hingoa ki ate au. Ka ko no fa to si o kai hoko masi ki ate au mata kakai. E ngari whakamatua peho ke ne tamai he eria. O te ai mare a Sami. Ka ko te ai mare a Sami pe a ko tu ila he au ia. Sami, you are a beautiful boy, man. You need to have a nice lady here in Tonga. Praise the Lord, hallelujah. Ko tanga sap, eh? Tamai e huni Sami ki alang le matu o we fono whakarifiaia. Ka tau whawheta ila he ki te ai ma video taha. Te ai ma video taha. Na more fo ha masi ko ila mut ko ko mo puna Sam leka. Ko ina whakahingoa Sam ke te au ke ula ki fo haia o Filimone. So tonight, wapu ke huni. Ange taha ka ses. Ko be mo ses ta ki taha be mo ua pe mo ta ki taha be o te lahi ia. Ko be mo ses. Ko si ngo matu ani o guna i lei matua kama si. Oh ia. Pe aku tau whamalola hiki o tua he ngau lerei o guna whai. Pe alo tonga ka ho tau tu mahalo tau fuaware mea ko whai pōkoi ni. Tawhi mau ki anga ha totongi se nau aluaka. Nau foki. Ke pēni toni ki anga pe ikai. Koe pareste ni te nāmai. Ikai. Praise the Lord, hallelujah. Ai koe kalo, koe motu ai ko hau ia ki henu kangi te matua wawa. Paka hui ki tau ai tau ki mea au whai pōkoi ni, ko kore peke te koe, ki tō hake. Kau muri o te tō e wanoa, tō ni manoa tō hake. Mo tō kau tonga o te tō e hongofulu ai pe wanoa. Koe hau e whakalata. Te ai ke tau whai a special offering like this. Ia pō, tau whai mau peke tau whakamore. O swai tau whakamore a tō ane nai. Extra mile. Kai te ke ilo koe, ia to koe nuke whai. Whanau pese nau tā noa, koe wakae, ke alben i nau tā mai. Panga whoko ki hau paanga. Mo siloi pēo koe ki whai whekau, wa sias ki hau paanga. Ki tuwha paanga, nge ka tamu ki koe nau whai whekau. But at the same time, I have a heart for them. Amen. Sa ki fo imang no ai pe fo imai ta huni no si kai pe aho malo fu fu na ko ngama no e mo se si logi kai ke ilo ya ta ka ku tau fa ve dai be tau tolu he mo ni pe ia o se me ka te na to ko ua pe ia noanga
Tau tau whawhetai lahi ke o tua kau whaiwhe kau. Mua taha pe ki tau tolu ke tau to'o ha tau mea ofa e pō koe ni. O tau hau ki he. Hongo mea koe ni koe ki sai au ke toi lahi mea koe ka whakafonu pe hangu kato pe e ua. Sange tau taha ki o hiwa taha koe a sot. Whaki ke i kipea ke fia. Ko hau ki tonga ni uku fu hiki mau pe hulu toki o whanong ki hiwa tonga. Pako mea ko sai anu furi mai soni e tau ngā hiwa ke tau hiu la hiwa whakatonga. Ko i foki o ksai pia e muri e soko ne kamata e whai pia e kau tā mea pe. Whaki ke i kipea ke fia. Hallelujah. Koi ai, ha mea ke toi tā utu ai. Men, hundreds and hundreds of people. If you have 20 and 50, thank you for the waka. Malo ka for the cow. It's just that way. So I see to a matua, Father, we do a matua, Father, and Mother Domea. But maybe that we realize I got a week on a lot of lahi. Ketaki a group going. A bang on Tarico ni malotire. Mopanga Tarico ni Avegataha. E alupe ahuni mo ene ki foi committee on au lau ke tokoni ke nau totongi ke alu. Praise the Lord, hallelujah. Fuaki ye. Hau pe ke to la hibe. Ke to la hibe. Ka hau mo hongo fulu. Mo hawa noa. Me ala hi ki si totongi. Kai ngahe nau foki. Bless the Lord. Fucking Hagi. Jesus. Ataha pe yang o kapoko ni ka liki ai. Pagtalange eiki. Aungan ke kau kilina. Kinau al ki mabau. Na to fia ke na hao he wafe. Na fa. Praise God. Mo me haki olunga ke whaingo fua hau lue mai. Me haki olunga. Kono ke malo stareki. Mo me tai ke Billy. Still go. Rise to our feet now, please. Kono mo me haki olunga. Kolunga ma whainga fua tu, beto wareti, beto kato. Koi te nau ki haupe, ki a tape. Praise the Lord. Thank you. Ki hau, misila, ni ke lai sami. Malo sista Ana, kai ke ui toa Ana ia ku ke i moui pia moui ia. Fuaki ki hei ki peake fia fia. Fuaki ki hei ki peake fia fia. Fuaki ki hei ki peake fia fia. Fuaki. Oh, na ke ria ko tapu aki. So no ki haupe. Praise the Lord. Malo me se indi whakamātua he lotu. E ake. Malo young people. Kono pe ke mo me agata ko lunga. Tau wha osia kon whelnisi. O whange a o tu a e
fai pe o fafanga, e fai pe fafanga. Kumi hao no wa. Kumi ha no fo ana. Lo tonga me tauma. Ke mo wo mo ia ke mo wo mo ia ie a la fua pe ke mo wo mo ia ke mo wo mo ia lo tonga e tamai ko mau whakaosia e tau whakakone mirenis koe ni. Na koe tangia ho mau loto. Mau ka alu pia mawai aki mau tolu iesi no. Mau ke taha pe i he lau maari e. Tataki aki mau tolu e mau alu atu. Atua i o foki mai ke mau toi foki mai. I he wafe taha wha ke whalanglangi e a whiona. Tapaki makehe mau komiti ho mau palestini. Frimone ma. Ono tokoni ni tonte api. Sekretari sione lolo hea. Pegi o tamayo iki mo whakatangi o whai. Mau whoki ato he a koini. Ki ona mau mahawai mo koe. Mau alupe. O talaki o ngongo lerei mau ngai whanua. Kai aua ke toi whoki mai. Mau whakafoki atu e langi lango toa pe. Ai nau ko toa pe ke ai a whiona ia. Ia sisu kaisko alo. Kako mau whamo ui. Klesio tau eiko sisu kaisi. Ofa e tua mo e whio hio lau maari e maani o ni. Nofo pe ke whanonga ia mo kakai o ona hiri. Ka ke whaipea ta ngata. Ka ke pea kakai a iki. Amen. Thomas Vasco toa.